Obuoba Ofori Amanfo Maakye and the AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye and the AHENKAN933FM. It's a beautiful brand new Wednesday morning, live on AHENKAN933.3. Martini Jumedia Yasinkunya de Bremu Free Sabric of Himsano Panon Dubebo. For God and country. Back on your radio. Bringing you your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye. Me pacho bebre ene enso so eye e bobo some no ne de to so aduonu nwatwe
the 28th day of September 2022. May you say be abacod, yeah. Man, crying now again, dear. Man, crying. Man, crying now again, dear. And I don't pray, say, Yankopon be such a young mom pie. Fama or Manfo. Not on yet be being Fama woman. And Cardia me bomb pie dear Fahon. Eddie amount now paying say. May the good Lord make your life stable. Yeah. It is very good you pray for stability in all aspects of your life. And I pray for stability in all aspects of your life. Oh yeah. May you be stable financially. May you be stable emotionally. May you be stable mentally. May you be stable spiritually. And may you be stable physically. I pray for stability in all aspects of your life this morning. For we know that God is the provider of all these things that I have mentioned, and I sincerely believe that He will grant it. I pray for stability for you. Your marriage will be stable. Him. I pray for God to make your spiritual life stable. I was say Ejina and was say him. Or thou dare rather than was say him. I Christopher be brave. Omodano yajo. Or thou more dimenya me jumano e yajo. And your more. It is the work of the devil. It is the work of the Lucifer just to divert attention. But I am here this morning and I pray for stability in all aspects of your life. You will be stable financially. Emotionally, sometimes I am not home to me. I get troubled. And into one here now okay can send me. But I pray I have come to pray for you. And my prayer, in fact, my sincere prayer for you, my fervent prayer from the bottom of my heart, and I pray that God will make all things stable in your life. Adie biara ai wo wabrabom erade be managina. Sometimes nesika ba nesika ne ko se wunya sika obohu complaints no all angles na ye dey bombard o but anopai wunya sika obehuru ne odi sika ne be ye the money will stay in your hands. Wunya sika afei adekode poten wo se odi sika ne de ye na wura fi but anopai ade ba kwa me bompaye de afa ho ne se Eradi ma usika sem. Eradi ma unyame som ohonhomu abrabo. Na wo physical life. Nyina eradi ma nintintim. Ewe Yesu dim. Amen. Ejuma ni bejina. Awari ni bejina. Yafunu no ofa na say no me say this one it will stay, this one will be stable and you will deliver.
A brand so I will be afa wo ba. Afa webusia. A dana usie no. Ubenya sika de awie. Project now we see when you so listen to me. Mesi ubenya sika de awie. Oh yes. Everything will be stable in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Adie bia wiye bia begina wate. Adwuma no engu. School no obewie. Adie bia wo abrabom. Remember, I pray for stability in all aspects of your life. Oh yes, dremo. Every utiso, ekusi una say. Bibia was a jina be jina. So from the crowns of your head to the soles of your feet, whatever thing that has to stay, it will be jina. Oh yes, Christo denemo. I are sorry be jina. And yes, sir, no phone. I said, me who told me, I said, me home told me. You will receive that total healing. Total healing. Ebekwa emmebium. Erade so was sound yade, I know a sound yade. And yet, I said, Sheho, I said, I said, there be. It will be a total one. Total deliverance. Oh, yes, Christo Dremo. Amen. And we've got a load for you. And 7 doors. Yedi credit ye. I know you sing kunya de bro no kreno. Hey ya na ye kan etie. So at yes here. On behalf of the team. I don't pay ye ma good morning. We are transmitting live from our national studios. Equia Frakoma the studios. Precisely our Achim Abuabo Presby Primary. Yenu amuna one location. Yeah was through no more fem. So what is here? We are here for na bi tie na asedania de kwama 3w.AHENKAN933FM my tune in modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store or the App Store. Kohoko download it, then you search on the apps for AHENKAN933.3. Baby ana bia betimi atie me pacho bebre and I no pay be din komo. Medical and Dental Council. How much they say additional form of kojin to tia Ukraine. And you don't recognize womu waden. Or might justify warm reasons. I need to much say Ghanaian doctors train in Ukraine. And you don't recognize womu. Why? Now, would say Yejina IMF here, Reso Mobile $3 billion United States dollars. Na yedi abedi adwuma eye loan na just ye betua na say sika na opani bi kire se hwe okọ snete fo nko abetimi aman sa $3 billion no nti ho kura nhia se ye bekọ IMF na yakwakoje conditionalities bebre one papa ne ya adwena na sesi ade ye se ema no a omo manufuo no ye fra edro bi se prednisone. Na sa prednisone no eno na womu fa na womu anya weight. Pharmaceutical Association and I said Pharmaceutical Society of Ghana womu kire se da bi. Eye durubone nti omu encourage a pinfo na say ma no omu awewi omu manufo no. Enya de omu be hye omu nkran so omu nkoso mfa. E ha adwen pa. We ni be brain na no pay yes nkonwa ye de bremo meeting and society Obuoba Ofori Amanfo your commander general and Sroja Bakwa Yaka me pacho I still remain your morning's chef. We will drive you to wherever you are going peacefully and safely. I remain your chef.
Kotoku Mayor. Yetna se say ya na baby atemudin. Eba to wie mo bre ma me fan to aso fama. Say na ye kono. Anopa no ensuo ne petepeten ye. Na o kire se be koso apetepeten saa. Ye ko yen animu no ensuo no ebemunemu na nti emuna saa no ebe peten na ate na muna na peten na ate saa. Ekopim adwumre. Ene no o kire se awia enhyede ni soro bebre awia no ahoden hyede ni ahoden bebre saa. Ene nti ya no wa hye ne nso e de amame. Ewie mo bro sene ebesi akọ ene da mu ni nyina eno na edi mu amane no e de ama wo no. Mame kwai na menya ni ya wo fra wate. Mame kwai. Mame kwai na wanya ni ya wo fra. I don't know, Jordan. I'm be this simple question. Say, how much do you know about angels? We are still learning about them. Not true. In the end, I'm out here. Say, you want to say, I would war. Of course, above one, you woman say, and yes, woman a boom keke. Nyankopon kra ni je ade a friend say orderliness. Nyankopon na ni je ho pa. Enti na se wo hwe abode ne se ne oye ne niema no a edabia ne nea oye nti wo hwe abode the art of creation no a first day ya wode oboye, second day ya wode oboye, third day nti eye ni diso sa Nyankopon ani je orderliness ho. Enti se wo kọ osoro ahenie ni mu nso a abofo no a wo mo som no wa hyehye wom ya wa abofo mo ben no pa omo di ho wo mo etoso entoatoaso saa kopem wo mo etwato maka to sa abofukuo no wo mo ye makomako abofo no wo mo ye makomako enkono ekuo no nanso ya san chiche wo mumu miensa eno na yegusu a yesua no enti enra yehu obofo kuo anase abofukuo a edi kan a omo de omo ben awurade pa. Okay, the book of Isaiah chapter 6 the verse 1 to 7 no a Bible eka won ho asem say dwuma potia sa abofo yi edie ene se wotodwom e de kamfo otiasefo Nyankopon tete kwafra moa a akrobetuni ni din no wo mo etodwom e de kamfo no abribia obodi din se ono ne kronkron ni a ne kronkron ye eso eni seso e wo wiase afa na nyina da wo mo ne abofo edi kan ya ye fra wo mo se seraphim na wo mo etoso mienu a wo mo so di animunyam e de bre osoro hene no wo mo so ye fra wo mo cherubim. Revelation chapter 4 the verse 6 e kan wo ho asem e na no pa ye de bi eto aso ama wo a ye de eye abofuku a wo mo to so ye fra mo se thrones na sa thrones yi wo mo so e another class of angels a. So we can kind Bible Colossians chapter 1 the verse 16 Apostle Paul eka thrones yi ho asemo a na wo kire say sa thrones yi ya abofo a Nyankopon hye da bo won a wo mudwumadi a won die ne say ebinom utimi ehunu won ebimo nso untumi ehunu won wo mudwumadi potene se wo mudi ahyemfire ye kase ahyemfire a wo mo kosoro ba asase so no ya ade a eno ani dwuma potia won edi thrones ye betimi nso afra wo se powers tumi ye betimi nso afra wo se rulers ana se authorities sa thrones yi ya abofo a Nyankopon ebo won se wo mo emra na wo mra mesum nipa wo besum nipa wa ahobrase kwan so wo mo de asumdwie ene abodwekire ene nam enti abofo yi ade ba akwa yenim wo mo pa ene se we know them for their humility, their love for peace and their submission. Na wo mo ene abofo a se opese oka sem ema na ko sosoro hiri Nyankopon nchen a angels yi ena omo wo sa access no e de won nsam nyina e de ko ososoro hiri Nyankopon no ho inti thrones no. If you want to petition God through the thrones angels no ubetumi de wasem e de akọ and inti free na ekwe wo bompa ya beka say ewurade ma wabofo a
womo edi tumi no emfa me nsem pei emra wo ho medical ka kire wo se ebinom eye visible ena ebinom nso enye visible ubetumi ahu binom ebinom nso ntumi emfa wani enhunu womo ne abofuku a womo toso miensa afi yesa wa abofukuo baako bi a etoso enan nyankopon adebɔ enhyehyeye emu womo yefrɛ womo dominions sa dominions angels yi womo nso so bible ema yete ase se womo na omo ede asase so nhyehyeye ede ba enti yeka asase so nhyehyeye a omo ye angels are they keep the world in proper order and omo na yetai kase omo ye abofo a yeka ahumobra enam womo so ede ba asase so dominions angels angels are they deliver God's justice in unjust situations wono omo ne abofo a se obi pese osisi obi a ntempa so no omo abawuram omo se da bi yempene emma saafo yi ensisi we mo nti omo ya abofo a omo mpa sisie womo hunu nipa mobo na omo bua nipa titiriwu womo eni bie womo ni akamafo te se yen Ghana fo ya yempanimfo ebinom afa yense asibe a kire se de omo pebia na omo de ye no sa dominions angels yi womo na omo boyen ye ho ban omo na omo kan asem ma yen omo na omo di ma yen omo ye angels a omo eka nia onibie asem ema no nia onibie omo di na asem ma no omo boa nia onibie omo mpene ma womo ho odin ensisi womo a womo ho enye den ye frɛ womo dominions. They are known to keep the world in proper perspective or order. Omo deliver God's justice in unjust situations. Omo show mercy toward humanity and as a human beings. Omo say ya abofo a womo boa womo a eni bie asem edema womo na enu achi no omo ama womo bi amon ani daso o kire wodo de kire saafo yi na wa ma omo ahunu se nyankopon da so ye nyame eni ti to da bi a utwa wani anto bi anim sa abofo ani abofo a omo de ani daso de brew o wire ho a sa abofo no omo kikire wo wire omo ya abofo a omo hunu nipa mobo ye frɛ omo dominions internet de mienu aka ho biemu de ama thrones and my catch says thrones yi womo nsusu dwuma womo die ne se ye pese ye bom paye ne duru nyankopɔn nkyɛn ye frɛ omo so na kɔ womo na womo gye mpaye no petitions no na womo de akɔsoro na nyankopɔn aye ho adwuma ama yen dominions ne so ya abofo omo hunu nipa mobo ene ne me de ka ho ama wo miensa no eye archangels archangels in so ubetumi afrom the great heralds no omo dwumadi a omo di poten ne se omo de omo edi nyankopɔn ensempa ne ehu hia pa no edi bre nipa omo na omo eni enipa kasa and it is obekaya ewo Bible mu no there was a time obofo Maakye wabra na Moses efri mu na Lucifer ye na dwene se obekota Moses emu no na wode akwa akosie nyankopɔn asɛm yɛte ase se obofo Michael ebe mu ho obofo Michael ye den obem ho nti omo ye angels a nyankopɔn tumi soma wo mo firi soro direct e mo ba saasi so bebo nipa nti ye wo angel Michael abofo ni nyina abofo wo suru nyina yetimi e kai binum din nti ye kai angel Michael se angel Michael e na Bible emieti ase se odi nyankopɔn asɛm e de ba ya o kenkan the book of Revelation Bible me yeti ase say
sa angel yi de nsempa firi osoro ba asase so se wo be kai bi mu a Zakaria enso so obofo Gabriel ebi mu friend Gabriel obofo Gabriel so appear to Zakaria ebe ka kire ne se obewo sa obofo Gabriel koya no esan ebe yi ne ho adi de kire Virgin Mary ka kire ne se ono so ebewo enti sa archangels yi ya abofo Nyankopɔn tai soma won emomo ba ye nchen intentem Gabriel sign eba Daniel enchen wabra na Daniel ebo empire enti sa abofo kuo yi omoto so yi a ye from say archangels no mo to so enum archangels Nyankopɔn abofo nhwehwe yi mu no omoto so enum dwuma omudie abo bi din e de akere wo omo the message e de free Nyankopɔn nchen straight e de ba onipa dasani eho enti ya no wa hye ne so ama me Nyankopɔn ya adom a wo kyena ne na ade kye ye de aka ne beto aso de ama wo eye abofukuo enkono abofukuo de enkono first group no ye frɛ wo the seraphim the seraphim angels omo ho the cherubim thrones dominions and then the archangels eno enene ye de ACA Nyankopɔn ya adoma wo kyena be sana to aso we are still on the topic understanding the angels of God you have to know them until you bisa say how much do you know about the angels of God? If you sincerely belong to the kingdom, then you should be able to know all the things in the kingdom, the nitty-gritties in the kingdom. You should be able to know everything about the kingdom. Send be ya ye bisawa wonso so betumi ehunu bi aka. Erade adom no so mfa ma na humo bronko so nye kese na onko so anyi ne ho adi mfa nkyerɛw. Maka tell say we are learning about the angels and iti bompire say na wotwe erade ma na abofo meyi ne ho adi nkyerɛw. E wo say wo hunu abofo wo abrabom. E wo say wo hunu wo mo wo abrabom. Wo da yesum wo say wo hunu wo mo. Wade ye nyina mu wo say wo hunu nyame abofo. E wo Yesu Kristo dinim. Amen. Ti ase ma me say yere so kire so say den yara. Oye gye Nyankopɔn be Nyankopɔn ene onkronkron Nyankopɔn oye adom rai. Enya ade obegya wa hye watamfo nsada. Obesoma na abofo no ma begyew. Ed we free ohaw ne amanem na wa hye wanimunyam. Eyere so kire so say den. Enya ade obegu animu ase. Ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Your commander general. Still your shepherd in the morning. Kutuku mayor. Sports. Any day to us. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Okay, I'm ready for Mumbu Makori. Oh, chairman, Bibi Aboko now swear. Yeah, Zebo. Above for who man are we in? Yeah, above for who Indeed, Ghana above for your wine. Ghana above for Ghana above for Ghana above for Ghana above for the Empacho meaning, but you were above Fukua or bo a mine and who buying. And yeah, okay, me person do not me share above Fukua Ghana yenya. As a Ghana, and Ghana and Qua. O maybe will be ya above Fukua or Mujumo Mudian, some of bo a mine. Tia mambia wana above ahinie and who buying. I hear for you above Mpacho. Enti ohimbia ahenie ne could be so your president. Okay. It could be say or you were hene so ankasa. Enti ahemfo omo Ghana ha ne obia wana abofo. Me pacho ohene a wo ye papa bia wo bofo. Na amamonye papa no munya abofo. Debi. Afena wo kira de anum ye enti ohene o ye papa bia. O na obofo a ahene a manso twe tantan. Debi. Obofo ni time kura wo nse. Aya kire honum golem nkofo pe sansem ni bi ati. Ti ahia amahini ni dimu no. Okwa asante mamu se ya otumfo o na abofo o te krare ne brare nwoma so o na abofo o na abofo wo ho so ati ase ko chimema okọ ebu akwa ebu akwa nso so no omre zei osagifo amwatia ofori panyin
ono nso so owo ne bofo na kwawu ma ahen okọ kwawu maame me fe ayi nso pa ohen me fele ne keke oba che bi pa hwe na dasebre akuamoa Japan a otoso mienu ono ne kwawu man hene aha ono nso so ewo ne bofo so ati ase okọ doma ko doma hene asali fo na ajima bedu me feeling ne keke ohine otumi wuro ne ho kobobọ o de etena ase enti obobo selection na wo ko adio doma hene ono osan ye judge o ye judge ko so ati ase ohine no enam se na hene ni age atum nti opia sojafo ni nachi dabi otibi kobobọ na bi chema lenti ohine a be pia soja ni di wachi ano ohine a be pia soja ni di wachi na hene ni papa mu no hey oyo ohene na wupie na sojafo be 3 4 5 6 edu achi a wahene ne papa mu no eka bibi oh masa eka bibi o no uni bofo selection na wo ye ko no so that enti doma hene sei no wo na bofo uko dwaha achim dwaha so fi agiri kromo ko fi agiri kromo odi kro wo ho owo na bofo ana ho so anwene ne se oh da bi ho yo ho na o kromo ho so Joani kwanta so enwe ne se omo odukuru omo so odikuru ene ho ne nwene ne se enwe ne se selection na wo ye ko no ai enti se won ti udi no be la se wo atem etwere so nana dabi ahemfo didi de woni ni nyina ne waja abo enti etwere so hene ono so wona bofo na se problem bi no okwa abenase abenase hene ono so wona bofo ono so problem bi ani ho so aja ase ehemfa biom se wo selection na wo ye ko no nti yamla sene ayi kuroi achiase nso so ohine owo ho wona bofo enti ono so wona bofo nti problem bi ani ho media minim se problem ho de ya utu di anja se problem bi ani achim kwanta ejisa achim kwanta so problem bi ani ho enkwanta jamra nana ono nso so owo ne bofo okay ehimfa biom amsa sa o Brenasi ofuasi kutokuo mi sampotem ho nyina obi a wone bofo enti wa want udi ano ve no ati manso oboboko manso oh manso asante manso sa manso so ohine owo ho e wone bofo wanchi ohine owo ho wone bofo ayi yachire hayi asene ohine owo ho e wone bofo batabi akroso ohine owo ho wone bofo akroso kwa de ohine ne madam fo pa okay fa biom batabi ai batabi ampa batabi ohine owo ho wone bofo na engrobi ya tingrobi ni o se mantin grobi ni o so why then mantin grobi ni wanti kurobi ni achama abo mantin ni me pa cho me ni abofo na eye adwuma nti de obofo ne be ka kire me no na me de to abonten say ya abo nti manti abo di na me bisa o me se me ni obofo na eye adwuma obofo na nkan bo abo obofo ankan bo abo so me ko kan bo abo me ko nko ye odifo trofo aseme na waka ni sa nti afi na wa kira de nti na say ahemfo problem bie ni ho no obi a woni bofo ohene papa bia woni bofo oni ni adwuma sa nti ohen amanso wo so de abofo no mo ma amayira kosi se mu besiesie mu ntama ye beje ba kwa to no abofo no mu ni time wo sa manso twen tantantan sa no hu nti obetwam no ko okọ se adwuma wo ye nya wo nko ani nyame ba o so ala ze enya nko ani nyame ba o anope de chairman nyansa kasa wabie nkofu ani pa nti se wo kro na wanti udi anope na fu se mo hene woni bofo a ye ka chu prince obofo bie ni woni mo hene ye juba nwansa kura afura ni so obeto fom nwansa afura ni so obeto fom masa nwansa afura ni so obeto fom na eyi abrantie we wo ho ombenzen abrantie ya otwabo black star bibrebe yi countryman wo sa ene obeka safa de ho enye Ghana nim gase he has no moral right to talk about black stars anymore why then na ni ekoso kotoko na ndi o kan enye ye kotoko de se ne ye club we o manadio masa aseme na o kan no is not part of kotoko o kan hu bi enti kotoko aye den kotoko e gba fu no eno de o kan enye ye se no nyo obi asika
e dey na obi asika kotokode se obi asika na ye boda mo e bo free hen fa e bo free fie oh da bi ne ono na me ba obi ajapade oh we dey be obi ajapade masa be kasa o kasa se dey wiase nyina nyansa wo wutiri mu otumfo de ante so aja se na dey otumfo ntimi kana sem otumfo ti ma what are you talking about ba so we Ghana sika na dey we Ghana sika o dabi mama mo so ne so ya boda mo e bo free fie na ye ti ha yi ne ye ti ha we nya na se bob ase ya wontumi nsa ya betena ho se me nka nkire wo ye beka se no ba ka che na chire me ka wo enti asante kotoko na obi de ende ye metena enka so obi de na Ghana na dia me ba o abo apfo abebie ensuo wa ha ensuo ne mma eno de ye betena ha wo se ye nka na mmom se ye na dia ahenkan ha na ensuo mma de a wo se ye nka wo se no do ti fi nya ahenkan ne dia oh aseme enti chama enti ahenkan do dia dia enti ni jana za oko enti afa ya country man won yes e wo se mo twini bura mu bi se na questions about kotoko team ai kotoko na e gba fu no so what is house coach ni ko ono bisade de ono nimdia na e ba no she da resign oh yes smart man say osia ai prosper ogum ai ono we say fire ni na wiem bo obu hunu say e be yo media na ono dimika ano inu wodi pass bia but kwasi ada no mo born voice bi wo ha Monday no say wutie nsem an wo kan na onu anim oda togo e so ya oda togo ase ena odeda mpanifo nyina ase na no so what bibia no nim so obekọ o se bono kaza no mo wu Sunday dia ama bo wuti house for more but tiu endra na me so me hwe so hwe bo ni bi na me hwe ni ma bi ekoso mo sports ni mu coaches na ya omudi o mani sa omudi o nya hwe o because hwe o oma bibi me ba o de so mani hwe players are I'm saying Samuel Buadu has the coach edu omo jijiji caps no do do say na that's ho kakra bi ne ho ontonton mu ayi team ran ton mu ni e afutuko Fede kan sabo twiko 60% crowd oh na ye kan 100% na so 60% be 70 crowd oh na de Maria anso apra no din aziz nso apra omina no mko players no ahena ontonton bi ni e bebere ko eji ampo de Obuoba kan mpo ate kwazak ko na Kofi Kojiko Frederick Kansabo twiko Emmanuel Natiko Emmanuel Natiko no botwibo so Benjamin Afutuko enti papa na omu enti Obuoba sem na Obuoba kan papa na omu ni no wa ton wo mo o she place o se see place wo papa no na wu a nwa dabi place de bi o house of folk se see bobo house of folk place omo se beje asem na Obuoba kan no de mene ne ya adwene se midfielders na la omutimi ball ne ma house of folk omo je league no omo no ko no na ball no omutimi replace papa team no omo tena sa Barcelona for one ball je Champions League je omo da so to na se ball no ebo ko na odi bi ba sa nti awasa wote ase se na awasa wote ase se untumi mblemu ni nyina o coach ni so ndani na coach ni problem ono ana ebu wakofa place aba me pa wako ye de naba me pe wan ye de naba me pe wan ye de naba round to me show me yem fam game na ya shawa ye fa blame ni na me ba o se omko park ni so ahwan ya obobo no oh place no dey mfen kasem ya fa kasem se coach na for to good position say obo a untimi mo metimi aka wiase nsem nyina kire wo but who could na park ni so a eye wa na wo be decide no dey oh me hu team aya pam place da coach na pam because when I be selection yeah bi yeah egu hai wo na nim say edu na pa Obuoba ye money show a eno na nkrofotie na edu na pa so mo Obuoba nkoye na ma Kofi agira nkoye money show dem koye na say eji chiroka hwan na ede so bo no eno de panini na ede so bo no ba eje ba wonu mi say place ni mi so da bi mani nyima no hwan na ede so bo everyone where you are beje wonu mi say say what here o say the panini ede so bo no coach no na wanya ne ma yi tie me masem America ne say sa trend na ye nyina ye follow no enye is true so ya say it is empam place o me ba eye ya na mu nyina mu de mani bra kwose coach so na mapam no na okọ na coach foforo aba coach adwuma de me ba o coach foforo ba onu so betimi amanage wo mo 3 4 5 matches na fi wa sha ase e botoro kan na botoro kan nti ade nti na mo ntena ase na mo nhwe problem kura e ma coaches ni ba o mo nyina mo botoro kan o unse the Obuoba asem na Obuoba kan so sometimes AJ players ni so ya as we speak players ni ya bro pa GFA senka omo e the coaches be to say Prosper Ogum
Samuel ɛna saa bechemfu coach Sibia saa coach Sibia mo ha yi a mo nyina ya ade yi ɛne se Didi Drama News wa ɛne omo akaka ho no senka ye do mo nyina kwa aburuche ne ye sponsor wo mo through GFA Coffers kran kenchen ye oh ne de true fact ne de you know support is ya mabo na mutuo GFA forecast say wo je Ghana Premier League wo coach adu team ba je no do be ko na okusua de but some boy wa for feeling amamfa dan ko okay wa for feeling so person that things wa je say honestly yamfa na nko problem ne wo ho ɛna instead say ye baby say ho say kwan ba ne be fa so ye be solve no ye blame nkrofo enti we okọ foforo beba saa ono so same thing 5 matches obesha sia botoro kan no no so kọ enti nkopim da ben saa Yesu maya MPP ni NDC no house of folk buy coaches abane e ka say e kan ha na yen so if he say Togbe be take over 2011 15 coaches na aba abe under Togbe 15 coaches o mapam e obo na ko kwa de enka ye ne ba kwaje adwuma no bia say ye ko na ye kwaji sika no mpam ya because coach beat say Prosper Ogum Didi Dramani Samuel Buadu ɛna even maso kunedu ya sese o yamana Ghana amwano no Ghana amwano Messi Ghana amwano coach bia ni kroma Ghana yamana chance maso gradu Obuoba uko blasters uko under 20 uko local blasters na so ba bia na bia onyale tie. It's not about say uko blasters uko hauka no. It's about entity ya ye di ma. Na dollars na akwaje World Cup na se ni na go school bi na do boy. Obuoba ya ma dollars fa bi kwasua de anya sabi o aduane ne ma na yi nko na ma yew. Ya ma sika na fa bi kwasua de mo fa bi kwasua de asem na Kofi ka no me ne ya dwen anopa we hia we yi. Obuoba asem ne kre ba ko pe. Asem na Kofi ka na etu ofa papa sika kono no na di ni sika ko coaching ene wo ye coaching course. I'm not saying say I'm not saying say men 41 kasan education no I'm not saying that but I was so on mine so ye to me deliberate attempt and they want to magiatu some ayi de na wo kan maso kwadu de ba wo maso na kasan ne problem maso kwadu na so koma coach bia ni wa ya bo ne ten no maso kwadu onya the stone no de ko na say World Cup ayi blasters generation na say de so obe ye bi ko si apamo no eje so masa apamo no o ya apamo no ati ba bi obi anim say o maso kwadu wa wiu ba ye ho pan ya na ko fa number adan o me blasters assistant coach ko tena yi afko ase ko kan nzagu no wa me ba wan so le ba kokora mpo me issue ne say e was say on mine no e se da boka e wo nipa bi ho eno de true sa ne nkroma ye lo sa maso kwadu mu de omo de mo nyinye omo de si but omo afi na mo bai say samo bodu mu say omo de mu say onyade no be but akade ne ye eni obi ko no onya oba ha se kran ko dumi ware oba ha se na obe ware ne skin ho won so kan say mo anya ma ha se na obe ware Obuoba ampo ne kra so na me ampa o start was ko report munya de mo kika no ko me dia ma true asem na Kofi ka na true say ne gugu ai say bi munya ware o me ware baby anya yi hwe Obuoba yes asem na Kofi Obuoba ka no o mi say yi bi Kwame Nkrumah yi bi no di sikeja fi kwa broche kusu ya Oba no be ji AFCON ene de ye tie oko ayi English Premier League ya agidia yes coach Gary Southgate England for the sponsor no man kusu ya de ana sa course no so no bo wedding ebi ahaya nketenkete kuko haya kura no ka say course abo aha enough intino abane bo akaye et say adwuma ya ye remo mu de consequence yom go e Francis Dino from the no wajai am grom de no go buy the ground is oye di ni wure kro no onye scam kranko ye si who just can go bi music na baza dia me ka say ya ba go chi hwi to say adwuma ya ye e wo senka na anu ni mete so mo ye bi ba che no kro mo ye nhwehwe ni mu ye ne ayi Minister of Information e kasa ye no oso mo select the whole Ghana e wo say to see adwuma yi e wo mu e wo senka o man no through Ministry of Information e se da boka na o select certain journalists no mo ko train wom true pa asamba mo se mo koka so what I say
Mampedi kasa ya obi atie se be ko ka wa yi. Pipesi mana so say. So Mo ya budget am ko mo ya no ma. Nkwane machadi. Munim say Mo ma san chofo ro. enti no yes Na mo so am ma ya seminar bi am grofo be ko sua de. so aja ye individual say wo nso educate wo ho Yeah. but wo educate wo ho de akoso me hefo oman no e wo so oman no appreciate Good. so that's yeah Enye true. but eneyi eba enkran ni kumase normal select omo ye seniors already no Atu so yesi na be ko bi. na So kan sa dia. Udun kra. Say Dabi o sa na kwa se won kan ya. Won kan ni kuma se ya ni mo. So o sha kimo na wan e be. I say walk up. na beba o Blast us. ahaya ye we ye won krofo a omo nso won potem ha no mo a they rely on us for information. Oni de be play kwa. And they say wa ma me professionalism no and meet you mo won kran no a me poison crofo adwene wa ha Yeah, true. Asempa no aka. Yes, she say free and kakra. So that Say Ghana brabo we nya brujire di. oh that be Ghana brabo de. wa and me nim dan ya opie free ha no And of that's what Brazil. Ghana brabo no. Ghana we no win and who blame no the free na beti asem ya. Yeah. Teacher ni, teacher foi. Watch out your private school. One of the private school we watch moda. What I say? Na yes school no maje school ni bia school fees 600 Ghana cedis. 6 million. Yes. Tum say 10 bia. Na teacher ni no watch out na ngazangaza. Waje 2.5. Ono the class mko nipa 45 and oh chama den to there 45 times is 600 45 na hade. Na ye tua nipa de ka, utua ne ka 250 cedis. Into wa obedanya scan bi asa akosia de. bi akobo bra. Into unso expect so betre nkwala na de yi. Obekire wo ma de yi. Ama motwa. Obeda kire wo ma de yi. Obeda kire ma de because ono gina adwenje kura ku. Okay. Enti omo de no kra de sika no ye de ma wom. E 2.5. Ena wa no da mu awuso yi. Okay. School bi nso ofo ase. Aka no. Ofo ase ayire bi ho no mo. School bi wo ho. Private school. Omo ho no. Yesi ye free school no. Jiko yesi ye friends nga. Jiko didi. Aha. Jiko didi ne kire se bosome so ti se bosome aso yi. Be dankrofo di mu omo stress 15 ndra nwura be pem ne. Anything about Brazil no. Amu ebi mu ye dede bebere. Brazil our Brazil. Ebi mu ye dede bebere yi. Ono no. Yesi headmaster ne ba. Ositi. Enkola ni school fees ni ma o. Enti G50 na o de fa ko pe bibi di na. Yo mu ti aka. Of school fees 1 be pam 50 Ghana yeah go private school you be pam eno de eno say no private school there so the one na wutu school fees the one na we ye 50 Ghana Ghana penfo ya service penfo no be ya bro enye tese omo ya abro o ka bro no keke no enye ya eno jina ama ya e was say wo ka asem no ote a na enhye ne woni tirim ne na koma mu so omo ya bofo ankasa ye mpani fo na no omo mu no we expecting person obetira de yi ma kwara na kokotwa BC no man 50 Ghana onye mfemu omo tire sa nkwala toto fem fo no kwanga ze tuom ka kase kura champion na za mpani fo no wanyi no ba na we yi pampo omo so na no de ne chachire owi na man 100 Ghana cedis na oboba hunse adan so ja ko trafia we eje na mu school 7 na mo kana school dan no kra no o picture school dan esi wona o be say ahin no mu ventia ngwala ayi for o be kona ono na school ne de ano wasisi abronsan na to class na o ko classroom nkofo team amusua de a edan na chia sei erade hu yembo aba na mo so mo nyeje classes fee nkakra nkram adan wa na say nyi eje na say school be na enkan fam yi nkunya de ko che wo mo no kuzi na nim kuzi se won baby oboba eba sa de ndia kuzi na yimu ade o ko headaches akwala de to so o eze aye boafo say boafo aye boafo on say ade ne kan enkan fam on akoma mom ko ye dex o ko heje school for dex o to so a wo school for dex class em na wo na ayi kro no a ye to fridge kokoma wo mo chip compound no eno se si ndro ni ba na omo edi ndro na ko hye obi e fridge mu on dem
so that's it and say obi yare no oba na e wose yakɔhwehwɛ ɛdan wura amekɔ no ɔkɔfuo me ɔkɔfuo ma gye se isoma obi toa no kɔgye ne key Ghana oba does owo the car wa no ni asie o wakɔfo mo sɛbisɛbi wakɔ kaw na yɛ do aba sɛ be bɔ pane a ɛso bekom abi na ekotia yamanu akɔhwehwɛ dan yamanu akɔgye de kia bibi enti sa akɔyi wɔ wadura be wɔ enti sɛ mpa so ano so no yɛni MPs yɛni mpanimfo kukudam wɔ hɔ ɔmo nyinaa wɔ hɔ nso obi ama ni kurom hɔ ɔma me sɛ yɛ sɛ run for your life o hwɛ yɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ no ma ɔho MP bɛyɛ yes MCE bɛyɛ fine but ɛwɔ sɛ central government no ɔmo gya borɔfo akɛseɛ kootu akɛseɛ na ɔmo ti si fam ɛfɔm no na daa no ɔmo ti si yɛ na awe no kɔɔ so no so ɔn sɛ dabia meka kyerɛ wo sɛ hɛ ɔbɔba wo sɛ dabia meka kyerɛ wo sɛ asɛm dabia me ba me no ka sɛ mpanimfo no ɔmo ma fɔm o enti ayɛ ɔmo te a onim sɛ osi form a asɛm yɛ ni hɔ dabi o ɛnyɛ sɛ onim o onim sɛ asɛm si a ɔnya yi o wonim sɛ ɛyɛ NDC foɔ na ɛyɛ ɛna ɔma nim yɛ den NDC foɔ na yɛ me de sɛ da no ɔno ate si fam no de bɔ na we no otu okofi obedwu sɛ ei enti wan ka be si form me awon si form mo ade kyi ya ɛsɛ me kɔ wɔn me yiri kura sɛ da no me yiri kɔ bisa masɛm ka sɛ awura ja na yɛ sɛ de ade no ɛye awe ni su za ro mo si form mo ɛsɛ nka ɔbaba ɛsɛ nka fo anka yɛ bom sa awe ni bi yɛ ɔmo mutu ɔmampanimfo no ɔmo mutu ne fo no so ɔmo sɛ ɔman no mo dwo ntuna futuo no anya futuo a ebetimi abo ɔman no enti ko mo baabi na bia ugya won say awe ne atu nsuo gu so pa woti wa be hu say yes ɛwɔ sɛ yɛ hyɛ da enti ɛyɛ me nka sɛ de ɛyɛ enyo bet me no e show sign kakra de kyerɛ mo sɛ ɔman no enyo isa ebi bre etu mo mani na ho ɔmo kura no ɔmo ni nyi ayi hu no politics hu no ɔmo kura hu sɛ ɔman no eniyama nkoyi nti ɔbɔba na o ku testa no kura hu ade akoto ne ska no kura wa himfa ku ta no si kura me to ya na me to wi what is sa awe ni de me awe ni mo de obi obeka so ɔmfo ade me foa mo mfoa sɛ yɛbɔ mampani awe no wo mfoa de a na wo nim de wo man ne kɔ me foa onipa mpɛ sɛ yɛbɔ na awe paa ɛyɛ vice president no because what that Ghana for oh so no de on de obi anu se ba omi ano ono no what that Ghana for onya platform na some man no shouldn't dream to become president in this country na hwan ekoto ama no some man no hwan ekoto ama no o meto to mom de agin he should never o ka sem na no mboafu ozo mu na ebere bi ehho enya nkrofo ya na se mo ko fa ba omi aba ene na MP we se NDC for na munim se bia mu lusu akonwa no the Ghana system na ye ya na NDC for lusu akonwa David MPP lusu akonwa no na MPP lusu akonwa eni akeka won semu ye oboba o na matwe asa o ehwa no na MPP lusu akonwa hwe because one na we vice one na na do elenke wa na eba no sa niemo ya wa na we in charge ya wo Ghana how to make a say what a solid team what a solid team yo we no osire ye solid team go musa mahama 2016 no ma dey solid oga solid me timi dey away dey ami do what a solid team timi wiye sika ni di what a solid team no oga na mini kofi na minister bi ne driver kofi ni is a kofi ni minister bi driver no bo mini kofi nkomo bi na unim say ministers drivers and MPs drivers come there diom bebre no ayentu anya kofi nie me da si ne onu kan na mu ton wo se masa e kom de de me ne yawo enye se bia mayi mani ama wo ensem a ya yete no ozo na ma unse obi anu mi so ona uchi oboba ti uchi oboba sisi mansion na ade de mu uska kapre e kom de no usa kofi na mini yesi MPC fo ni bi wonene namwa wo de hu se na anu ya ba akokoko wuye yi ebeda abonten o se one ne koduru kumase no yesi onipa wu enka na chi bone but obra wo boye no yetumi nso sia bibi free ya so muduru kumase ho no ena ono aboye se onfa car ne ma no ena ono age car no ena ono ko pay hotel class 1 no dem class yankasa ena ono dem ne okohan budwa ne bi e man ne driver na driver ono na onkwa hye ne nsem wabra mo tike mu aka no eko na wo treat ni say ya
on fa ka ni nkonko nu ade mu enkun Obuoba ye prophet o asem Obuoba ke anu ana driver no so wi o Dabi driver na ngu okay eso ono no kokoda abodwa hotel mu enti bodwa ono go bodwa asem Obuoba ke busa Kofi enu na no ga no boy what the ticket odi awraho sa akoye oba e busa Kofi awraho za no ni ba kru mo yempani mfoni tirimu odin we bia na yere twe no ne ba bi ya ne na ma minim say ono ne ba ne pani na nam di no e den ya ofre na odi kakra be ba na wabo ho mam kwen tromotros ohu call go to be fa tromotros oni bi o to be so ngaso oni bi oni empine na oni minister nam on the whole side ho ne be ko maka politicians for na mbi di o machi on the whole side ne be ko maka guran ko ba na next time ko ba be de ye be chempe mo na mo sponsors ase sports na no ale Kofi na sponsors ase ni ko mo be do ma se afsiafo ya na anatwam na watase omaso yase anopei emanopei ye sports no yetimi twafa ba bia ye ba de betiba be ka bibia na yekọ na anatwam na watase brensuo no de papa na won no ma hu se yes unu supa esan siesie oni padua no emani padua no so etimi nyim from anatwam na watei o ye wedding engagement eye program bia wo ye bia na pensu papa de aserve ahoho a problem bia enso entimi sia anatwam na watei so we kona kwagibi akemod na yenko Ghana Commercial Bank na yesom car park obekọ no na ye boho ye nkonso ye befre kwankyerefo na enie 0249680213 0249680213 ofre na Terminal Water ambejos na dobia pebia amade amao Pacific Mouse Enterprise AHENKAN fencho and then anopay bia na wo pe kunwa to table na pebia to musical instrument eye organ ye bona so dem wi ani jazz ne de aka cheni na wo pebia to de oni chemu wana ka chena fe ku pebito na bia enso enkofan emfama bia na yaro wabubu mame ana na ebi agu famna so ntumi nante asebsebio kope eye wheelchair papa bre no na fe ne ho antumi enyan no na yibia enso nkoyie emfa emonye we nko microwave no pebia to electric iron electric toaster machine upe bia to abenya bia to washing machine ene de aka cheni na upe wheeling carpenter de oni chemo Pacific for akache ne ko pebito na fe bia enso enkofan emfama da oni chemo chim shodo kwan so a eye coupon checkpoint and I say ubehu mo no mo akodidwa na bia enso akofan e de ama woni penipa ni nkomo e wa sa ma 2 na fendi aka cheni na woni no enso enche 0547 716580 0547 716580 0542 3087 30 0542 308730 ofremo amajo so na bia enso akoyie e de amount ababuo emu nsa me ka kyerɛw me se mimi nda bia ti AHENKAN933.3 FM na fe yembu be bo fe de entina aba edase peni mone etramfi na se nkwada we nanka ye ebu nankanfo a aya no omuka ho tezo nso na ebu be na fe bia ekoyie enso de ma kwame asante ono ana ese otebe entino ono ana hwe na fe ababuo yi me bia ekoyie Adama AHENKAN933.3 FM ni penipa ndi nkomo ebia wani je ho sanso bebube obube mamba bonsema ma wache enye dan kire na bakogina bube aya AHENKAN FM bebube na fe baji adpapa kofi ebia nkoye emfama ho 0593649595 0593649595 ofra omajo so na fe waba e free na bia koye dia ma ho ya ene kuma za kotoko bube nti kotoko game no ye 3 oni swataman ene ba so omo je 10 20 30 40 50 and omujo gate and no so blast house of Ghana you wo wetimi che Nicaragua 1 na wiaye ba ye won se mebrebe ba na koto to adoni se ne mrante no reti 7/10 ye ba be 7/10 aro yo mampadi akufu ado o ma ya de pa ene ye be bona we sisi ya house of coach no so ya pam no wiaye ba ye be kirechim de tie pam go samo go Ghana fo no ye kana one tia ye be bo wa we o kotina ba bia what a solid team o ba ye na so a o te pa away o me sanke ye ayo because mpelifon bi o ma say tu go mani ma say said oh yes adwuma mpelifon bi o say go mani mu aso me ya no ma jai because o ma wiase na den dodo o ma wiase ya mini pani bi di nkomo ogrumu ya na emra on na keka kanse me bi nche me pani pa o say mo nkwala ma sisu am ba no de ma bi do o so mebre obi me wa na mo 40 years 45
ampa na se ni ho o be 32 ese ga ya le go wa o hwe wachi a ebi ni ho hwe ni ho o hwe wani ma ebi ni ho de wo ya no so de ba no wadi se eba uni na ba we na dem ho o di bi ko to se no na de o dey mo hwe sisi a cement bag ba ko e sen tu be na accident yẹn fa ne sẹ cement bag baako edu 70 cedis a 70 cedis yetuya wo ka 1000 Ghana krampa wo betimi ato adano bi so yenkwaja no kwata asase wa abo ache be bi enwura mu ache we o ko se enwura 200 something million obeje eya abo ha me na me ka kire o enye krom gra o chichichichichichi dalata mo achi wonu mo achi be bi 270 million me na me ka kire o na o adan 32 years 34 years obeda ato bi na o 70 near that. It's one. Yes, baby. So go for no mobile. This Kruma. Oh yeah. Kwame Nkrumah, say Kwame Nkrumah say more kind, no me di agro. Yeah, then you like I say Kwame Nkrumah say more kind about change. Say change, you know, when it is too long delayed or denied. And crofo no, or manfo no, or mobufu no. Ebe pie ti say volcanic way no. Tisi Kruma. Me say one day. Na say we kwa di sa. Esa. Awe no me de ma wo. Serious o. Because one day, we are not preaching doom, but say omo anse so ma dwene mpanifo na no omo me anse so ma dwene. No man fan say ye be boa mabunu no. Ama mabunu no ho atọ wo mo a. Osafi omo ye record o. Omo mpi be na omo okokuma se na enkofo ko senam no no am so mo kwan no MPP for MPs osai chairman sa wo hwan ai wono so on do mo de ya no omo twa ni nsuo so omo twa ni nsuo etinu me se kesa de mani bi esi wo kromu a ti se patamu MPP omo anya djuma na ke twa nsuo pa na de sie nyansa no ze djuma no ye djuma labi eno de we will not preach that baba ba yawo but yantina radio so yantina radio so nka se omo nyesa but a show said that chin sa de mani bi ye sa de ka chom se so omo anya adwen sa that's how gromo obi da soro kura osoro no pa o mu ba bia ofa na djuma na wai boy akọwie waso wawie university ena wakobo degree ena waba degree baba tena free 3 years 4 years ni degree ni so na wode na obi dola wode na mu ana ayi papa bia hu ni mabo na ofa na ze na djuma otwi moto ma no moto degree na o dey degree na hu no ho ara oba na obi de ne masters ni ne PhD a secretary wada so oba na ayi papa no se bia se o de bibi suma na no de asuma no akaba o se o boy no ne ho be kana sa no mbo o se ne dan kre betu no na sei du ehun mbo amfa kakra nka na ma no ma na ya se adwuma na ma na nko ohia ne se oba betu to bia ba no but wa mpa bia mpa ne bia mfa dan hye ya obakọ ni paboni oba ko se ne ho awu chaman me no wase why say the sports ni etimi twa ba bia afa chaman na wo de eje mu forward ade yi se mu wo sika kese se da new month na youth tikuru ebre scan da new month enkrofo keke na asu sika ye be se da nya omo ho ada masa eje sika mo be $70 million egu new month omo ho ada na youth tikuru bre you to no omo tikuru mu bre no they are cowards yeah ye ka so be a cowards out here say omo ye hufuo eno omo mu bi na so wo kan kro no ka be gina defend no sa omo you to no obre no obre na ye ni ha na obi edan ya ebu mu still anu o defend a chire no obeji tumu sa mpo edan na bu masa we have been imprisoned ye de ato afiase e wa adwene mu ya adwene ne ye de ato afiase na ya de 2023 bompa se bedu na Yesu mai na ye na yete ase no bia bibiansi ye na enya sports no bi ye na be politics ba ye be tra no pa na te bize na pa ya se be ka ni e ase no bia dalo nam de ato mimi ko hwe obi anka tam e bo hye obi ase bia be ka o ha dwen o ba be ka wi a ha dwen ba ni ye o hye bo nko ande ya me ba meka enano me go do message se boss ala mtete o sa na mafa mu me de ayi start bi me start bi asem a man ne kan say the difference between obi or your kronfo the normal thief aye nyina enim no enema bi a owia sa kronfo ne ba wo fie a obewia usika wonioma a wabrenya no owia
saa nneɛma na wabranya ne nyinaa sɛ Nyankopɔn yɛ wadom na wanwu a wotumi sɛ nya wadeɛ back good ɛna obisa sɛ nsonsonoyɛ bɛn na da saa ɔkrɔmfoɔ no ɛne politician ɔno nso yɛ krɔmfoɔ ɛntɛm enti ɔkyerɛ politicians na ɔmo so nneɛma ɔmo bɛwia ɔbɛka kyerɛ sɛ politician bɛtumi awia wo education school yes politician bɛtumi awia wo future wọ́n sẹ́ Ghana fo bebree politicians yẹ wia yẹn future. na sẹ́ obu a wọ́n yà á di pan so ní ẹ̀tí wọ́n push obi afọ. ọmọ bẹrẹ ní dọ́ọ̀sù no. wájú àṣẹ. saa politician ni bẹ́tumi awia adeɛ som wò bɔ. because obi ọmọ ọ̀nyà let's push bi ànkà bẹ̀bi ọbẹ̀ kọ́. awìrẹ̀ hó sẹ́mu ni sẹ́ yẹ kyerè ní ọ̀nù bẹ wia yẹ sika no a. ìjẹ́lì nù. na yẹ jẹ́lì nù. na ní ọ̀nù na wia yẹ daakye wawia yɛ nwoma sua wawia yɛ nneɛma papa no na ɔno no nyɛ esgracia mpo saa ɔkrɔmfoɔ no saa politician krɔmfoɔ no na yɛn ankasa yɛasɛ defend politician krɔmfoɔ no a wawia yɛn yɛ daakye no sɛ ɔbɔ adwuma na yɛn yɛasɛ defend no ɔnabɔ ɔyɛ adwuma o ɔyɛ adwuma o hwɛ ɔnabɔ ɔyɛ adwuma so bɛtia ho bi adwuma ko da ɛna tɔ ne ankasa mame yɛ sɛ mehunu wa mendi me sɛ adwuma no ebia sɛ mo yɛ ɔkɔkɔm ne ɔyɛ adwuma sɛ odi enka bi registration odi enka bi registration station ɔbɔ me sɛ station wa bi ɛyɛ adwuma ɛno bi na me ana me pɛ no me de no oh wa yɛ adwuma o ɛwɔ na oh adwuma ni me kɔ oh adwuma pa ne fa achim so aduro mp ni example so wayɛ adwuma wo bɛkɔ no wayɛ astrotef wo bɛhu wa wodi wani bɛhu wayɛ kwan wakeka ɛno no obi nka kyerɛ pɔnkroma bridge no akɔyɛ wayɛ no wayɛ wotumi ka sɛ ɔnyɛ wɔte ase we no ndc ni kura bɛtena a wotumi ka sɛ ɔpɔnkroma ban no ayifoɔ bridge wayɛ ma obi anim sɛ wayɛ obi anim sɛ wayɛ nti wobɛda ka sɛ ɔnyɛ ya bibi yɛ bibi ne ɛhu sɛ wayɛ wɔte ase baade no wonyɛ a wo sɛ wayɛ maadeɛ ya mehu yɛ anka Chama no by 2023 2024 oh and yes be the kroma yet in kwam ya ye yin 1111 so ko ne ye to na yin 11 ya na ya reho ne se the board ni a ye yan kasa na ye bre no ye na ye bre no a ne san support e san e defend wo e defend eno na ya no chama na ya no ye na ye bre no ye mumu ni asan defend wo mo Eradi hu ni madam for teacher ni say your friends em wo fire sa no see for I am nyabutro no bo mo yadwuma teacher ni na last your ba be feel ni Oba fro maka oba fro zuru so omo badwuma mo nyanto ba omo badwuma ya de nyanto ba se na 20 years aba sa wadam for teacher ni Kofi Oduro wasem ka kire no omunya ka ba mo se nye ga na ngwa na ayede zasem na sebi am time se eno ne afiase no ahonhom mu no like mentally no ye de adwen na afiase se he bra ayi sankrofo no wa mu nwia no ano a mako wia wo mu daachi mako wia mu sika mako wia mu yiedie no wa san G50 Ghana kono wo mu nkoko enchi keke enchi enfanya 50% sa sisi ide enchi ba ku tusi na ono no aba den ko are wiaso na de hwan enchi ya wumi yentum da 20% enchi ba ko do say tusi di na ma chechire mame na wase chama yeso ya na wase na opekwa na fata no ma na ode ko chama ya na wase na sports ni de sports etwa for baby a etimi twa for politics etimi twa for baby entene ya mote ye no sports ene de aba nti awia ye ba ye de aka na ba beto aso chama ye jama ma na wato aso okay
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ready? Atia don't ko be pese odimiko kodimi siko. Yeah me so my penis so money on the say minini kodia meti miko but she say why me na me just say be your friendly. Take me on a date so you Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Upasa wudi misikalo. Hey, yeah, that's Sibebre. So the Bama media, Miss Mama was straight. Miss Yatia don't go be pese. Odimiko, Okodime, Siko. Yeah, that's Sibebre. I am far. I sit down call my sports team. Sani, you know, I forgot encountering. Unpredictable. It will be the fire, baby. Patriotism. Nase utie enyumu mienu aya medi kan bwansan na mababe kasa no ba ko no osi yen ara yen asase ni eye abodenden de mayen eye moja yen nananumo ehwie guye ene wo munya asase de to ho ma menu mienu na eduru wo ene me esusu se yen so ye bebi ato aso eno na mi bisa se eno ne what a solid team ene inflation and I'm 33 point something and muguasie say poto na mi bisa o say yen ye de ato aso no eno na ene ye ba ye kan se dokono no ye to no 1 cedi na enye nipa na nsuro nyame a wo ba no dokono ye to no 1 cedi wo be ka kire yen se onipa na ono na bre so ye to dokono 1 cedi ye nipa bonefo oyo mambofo wo ba ye ne dokono ye to ni 2 cedi ye to ni 3 cedi enti sa nipa na ka kire ne se oyo mambofo ensam na wo kan ye no. Is it applicable now? You bet me apply the amount someone so your mambofo ana. Eni panye. Enti yena ya sase ya bodendin de maye. Moja yena na munya hwiegu he no. Yenye slay queen. And wo de babe ye. O man fa me bu o man na mfa so said ye na mu ye yi. Stay with me to the morning. Ya were ho. Baby, yeah. I'm telling you, bossing up my brain. Na utie ba ko na etoso mienu no a. I always tell people say utie nwom a ya mentie nwom na asa akeke but ya tie the lyrical content of the song. Yourself will be your friend. And some way woman no. Take me on a date so you could know me. Or say arise Ghana youths for your country. So we jam with the man kwakra ne mre we ya ka 2 minutes am mewu ya. Galam say no amade asase ne be ye. And then I saw one who say hwan. Oh no obi be say you got the nerves. E wo Ghana ha. Say yen sase timi tunton galam say niema. E wo my Ghana ha. Emphobia ho. Enti ye say arise Ghana youth. Ghana mebunu mon sorry. Na munya say de mo aton kwaso mu a. Mudi politicians say chi na politician no 2 cedi 3 cedi 50 cedis 100 cedis. Ye the man na would defend no blindly. Arise Ghana youth for your country. Rise up and rescue this country from the hands of wogwash. One take brofuna mekaya no. Wogwash. Omo ya mambofo. O kan sem ene o kina no adane na no okokan o se enye Ghana nko na ebre. Enye Ghana nko na ebre. Ewi asi nyina na ebre. Wo share me so wo share ya.
Eradi hu ye mobo na won kan yen ho. Na yentibi nya kukuduro nka no kure mfa nkyere mpanimfo. Ghana ye bre nyina ye mpanimfo omudi mu akotene. Omutu kwan konkrofo amanso kohwe policies and programs. A omudi agu akwan mu a omudi alleviate ahokyere. Ewo wo mo respective countries. But omo ba Ghana ha no omudi omonsa hye omudamiri fam no matoto omani arekora. Na papa yebo wa we a wo se ye de yamanyosem. Ebre ni nyanso ye na ebre ne so a ye kwa me nkroma kan ye no. That's right. Obetu ba bi nka. Na se babunu nso be na adwene se ono anka se titini mo wremu bia adwuma de ama ne ho no eno nso ne aso tax de agu ne tiri so ye tibi ma ECG for Ghana Revenue Authority for Ghana Water Company for ye be mo ma tete wo ara wo company no wagu no general manager mua e de ma ban institution etumi kasa de nsasi ne bo se ono de ono ogu nyuma o ogu nyuma o me na wo kasa ibodwa kura o mi ebi ma ne yere enso ehu adwemfi a hye ne tiri mu a ode te office ho because e na adwene se ene wanya tumi iti di open odi tumi ne be but wonimu se na ntwie no apodua no na etare ne to ye ne dia no ono ankasa ne to podua no eni ho da bi na wo a wo no se se wo yokomfo a wakwaje a wo de kom Eradi nhunu ye mobo na yenya kukuduro nka no kore nkyere ye mpanimfo ya to praises and worship ne dia ma omo ache. This is the time Ghana youth arise and rescue this country from the hands of these wicked leaders. They are pretending to be good, but they are bad in character. They are bad in nature. They are sucking our blood for their generation. Papa penimu bi pa wa chemo mpotemo ha. Owo swedru mpotemo. Papa penimu pa o. Penimo wa bedi pani pa wo Ghana ha. Uko ni fia nkwa danketenkiti nyina atwi lankurusa. But e kwan a omode lankurusa ne fa so nye kwan papa. Asei ukoka o so oja wo mo na sika no ye chedi a Ghana for do omo bekasa omakasa 2 weeks pe akire bedwo. Yankopon obetua wo ka wonya maayewo. Mesesa wadwen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ati ediba AHENKAN933FM. Me ba choma me mfa woda chinti mfa nto aso mfa ma Woda chinti na afi enjojojojo nsem na no kakra nti sa de a ba bi na de na to afa no ebe yedwe. Do your best and leave the rest. You can't satisfy human being. Do your best and leave the rest. You can't satisfy human beings. Enya dia obeso ni pe ni da. Nti dia me kan obi a wono ya imprison no mentally. Ye disika to na dwene. Etie mi wo fie yi. Na bufuo pom papai. But ye de ensuo hia na ehuru kutukutu no. E de beto so amia pochire yanin because say ya nsori anka no kore na mfa nkyere yen ho a. Yebedi yen dokono kwadachi. We need to rise up and speak the truth. Emfa ho ne atamfo a yebenya. Na yetete yampotemo yentimi nya hwe. Wo be wadwene se wo bo wo ho so no. Onso so ne ya frustrate you. Meanwhile, ye tuya tuya nkrofo sika akese we ya bosomi asun me ka kire sika controller etua ede ama nkrofo Ghana ha oyembe hyew. Very huge sums of money. We pay them, but they don't work. We pay people to think and bring solutions. But they will take their money, they will go sit down, they will never do it. Na ye Ghana happy and ya fa doctor ni ewo public institution mu na owo aban ya resabia. Ukọ ho no mo a na wa recommend ono ne hospital the amount se ko ha. Yen krake whip ene etu o mai mu ene obia eye de wo pe obia eye de ope wo Ghana ha no mo. I'm telling you, we will do our best by telling you the truth. Ubufu emfa ho. Na moye oman a moye serious a. Over 40 something billion United States dollars. Ewo account mu
mo nso mo te ha ko hensem ho mo ye serious and a mebunu nso bre na mebunu no a omo they need to rise up no bebre no ano ya imprison wo mo ye de omo adwene ato afiase eni nti ye ka tro mo say mumu nsori na mo nkokomfa ma yen akromfo no. And we have people fighting for these criminals, these wicked people in authority. They are fighting for them. These criminals in authority, we are still fighting for them. But say what get it close to empenimfoni bi and a whole thing somewhere. And can we getting more furious than we are this morning? You get more furious than us. We are telling you. And pay with that chinti. Do your best and leave the rest. You can't satisfy human beings. Nti be kan okre na kire wo. Utan ye wawa semwa. One time you. E wawa kuma. Nye open na ade be ye. Na so wo de me ho tan ba be hye wakoma mu a obewu because ene je ne hwan abo kra na ahwiri course ra ya koma mu hyehye yen already nti wo san de yen ho tan be wura mu a omo de wo bituare ni ba ha no mu a ye beka ye ba nso a ye be ba be didi ye ba be ye yie no kama because wadwene no wanfa anya adwuma. You are hating wrong people, wrong person. Ni also wo tan no won tan no omo abosome so ye tuo mo ka ye tax a ye tua nkakrakra ene ye de usika fa bank ya na gayi banks yi ono kra di kan tew apa obema apa ka te kra nsa na usika na beka won nsem obeti ni hwi ubisa won se ye de yedan ene takusimpo eboabo anu ye de akoma certain criminals in authority no mu asan adan wo mo ho aba be ne yen aba bi sun pepepe ni asanya yen ankasa yen krofo a bibiri na adwene nya adwuma na o masan defend sa criminals yi awurade nhunu ye mobo woda chinti ti ase se wo ka no kura kire wunua na wo be ye wotamfo a amanga awurade nkan ho woda chinti eno na etwaguo no Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ready? Here we go. Atinya don't go be pese. Kodimi siko. Yeah. Misuma pinesu wa mani hunse. Minini kodia meti niko. But she say why me? Na me just be your friendly. Me ba choma me fa ahweyi nsem fa nto aso na fe for the bon krata mo boso ne mfa ma Maakye, your most authoritative social, political and current affairs talk show, fearless and factual. Ye kan say ne tie no a e wa kukuduro so ye de akukuduro be hwim ye man. We will rescue this nation. Na mo de mo nya magene so mo nya e o mo kasa o mo bebre yate e bra ye mre ne beba. Dr. Kwesi Bani ene ni odi ba ye ni brofoka say mo say if you are going anywhere, tell at least one person where you are going and the expected time of your arrival there and return home. Where possible, do not go alone. And then if you are going anywhere, say wo ko baby a or say one country ni pe bia mpo no, but mo dey say obeka kire nipa ba ko pe, ka kire no baby a wo ko. Ebra wodi be koduru ne bra obesan e de aba. Se ebetumi se e wosa wodi obi kan ho kwa na waye ne saa ahweyi nsem ene nipa ho ayi hu pa ahweyi de ye Bible kasetia ayaka nti from Genesis to Revelation Bible kasetia ayaka but me hunu wo ba bia Bible e kasade tia ahweyi nti ya no ahwe wo hu yi why Erade nkan ho na fa wo hu gigya enipa bonefo adoso nti ukọ ba bia fa wo hu gigya sene be ya people will watch your back for you
wan fa ho anyija nipa bi betimi adu bone kwa ye nhunu wo mo ahwe nsem ene Dr. Kwesibani e de eba ye no na ene ya blezi wa ha checking on sweet teen, should steez me like no rush on the DM, I'm a testing on me, but so I'm in chain, I'm enticing on. Please don't take me there. If you promise you never leave, stay with me to the morning breeze, baby. Yeah, I'm telling you, bossing up my brain. You got to recognize the man in me. Don't give me stories, I beg you, please. Oh, baby, so tease me, baby. Oh, you better leave me, baby. Ghana, Adisi, Obuoba Ofori Amanfo, Emamo Ache, Ediba AHENKAN933 FM. The truth is irony, just like animal farm. Justice means iniquity. So who go say the truth? Ghana, Adisi, Obuoba Ofori Amanfo, Emamo Ache, Ediba AHENKAN933 FM. Christian cancer, silence. Islamic leaders, silence. Kings and queens, silence. Traditional leaders, silence. So who go say the truth? Truth for justice. We are the workers of confused call. Now by area, why no better? We are the workers of confused call. One guy's out here, why no better? Who go say the truth? Ghana, Adisi, Obuoba Ofori Amanfo, Emamo Ache, Ediba AHENKAN933 FM. Truth for justice. Oh, he need to know if he was a sister. Now your friend on a man come as him. Only papi obeka na sembia. So I want one, I bet you were two. Everybody was set free. And until I learned to my cottage, I get nine. Once my board dumping 190. But who go tell the truth? Nanai, or say me. Ghana, Adisi, Obuoba Ofori Amanfo, Emamo Ache, Ediba AHENKAN933 FM. Anyasafwe muayini akukutroponi nandanima. Enti who go say the truth? Truth for justice. Obiaja konson so to grow jamansa to maybe a kakobrafo. Efo anyina ye. Radio Papa. Abozege. Thank you. Na so kutrata down na so bidia back or why no keke. I fene for be man mo pia for efwe. Ne cross on my mo. Hanya safwe mo ayini. Akukutro for nyina danema. Radio Papa. Abozege. Thank you. Abaya di bote chino. Yedi bi bebo nyande bi. Kachi se udi oma upipi numa. Udi oma never shine my friend for some. But who go tell the truth? Hey, AHENKAN FM na beka no kre no. Enyum ye onse wonti o baabi a, wonti o radio bi a so wo mpotemo hada. Even journalists. Bebele no antimi mo. Na me ka kire o. Who go say the truth? Truth for justice. Right is Right. Wrong is wrong. No matter how you justify. No matter how you justify. You say you want to get rid of corruption. Someone want to help you. We will tell you the truth. Become your target. And he said, no kura ni be ku a ye be siewu. No kura nti no be wu a wu ye be siewu. Poverty no dey. My uncle for the one crat time about some fan to media some fam. We know ka say a fear atena say adwempan so atena say
Nti yɛbɛkɔ hɔ na afei yɛde da ubon krata mobɔso na to aso sima no ensia ɛna abɔ apa anopa no nwɔtwe ho na ode wobɛhunu sɛ deɛ ɔmo so bɛkasa yɛkyerɛ pefie sɛ AHENKAN9 FM ha no ɛnyɛ onipa baako pɛ ɛna paawerɛmfo ewo die ɛyɛ nipa dɔm ne nyinaa ode mo a motati AHENKAN9 FM no yɛyɛ kasa ne nyinaa obiara bɛka ne korɛ ne sɛ deɛ teɛ no ade akyerɛ pɛpɛpɛ ɛnko benkum nko nifa na me bɔ mmɔden asɛ me control wɔ mo titiriw ni adwempa ɛnti sɛ ne yɛbɛpɔn bɛ nondu na yɛtimi de ubon krata mobɔ so ne de ama wo ɛmpanifo ma kyea mo adwo so mpo mbɔkɔ deɛ na me adom na dɔkono no mutumi tɔ dɔkono ɛwɔ mu mienu deɛ ne kankra dɔkono no ɛno kora deɛ boy nka dɔkono no ɔmo de hyɛ aburo ha ban mu no ana ya nana do e ba wo se dɔkono mo tɔ no 1 CD 15 1 CD 50 pesos nim 2 CD ko na se nana do se dɔkono mo tɔ no 1 CD ya sisie ɛne sisi ane sɛde yɛ sɛme tɔm sɛ ɔmu buyɛ ɔsi ɔmu buyɛ fa so ɔsi sɛ ogura de ɔmu buyɛ fa so first na yɛ sisi first na ɔmu buyɛ ba sisi de ɔmu buyɛ fa so ɔmu wuro yɛ nkyim yɛ kɔn hwe akyi ko nka no korɛ enipa nka no korɛ na kɔpɛ me wasɛm sɛ agya week ni mu no me yɛ kenke kakra na agya kenke ni mu de he mash one no maske nti kɔtɔ de bɔde haban mu de ni bi no agye na 15 no ubehwania onkɔto aduane no ade ntira yɛ omo ade na aya omo de ayi bebre fa so mo de baako pɛ fa ho a mbio sese yo mitimi hu ɔyɛ ne baako pɛ no a ɛno a medwene ho a me so bi kɔto uhu a ɔyɛ mbɛhyew wahu ya wo ma ho ezi ɔde bɔde ahaba ne fa ho pupufu a mo kɔtete aya mom de Debbie. That's an Yangiska, and Yangiskan in Trasan of the free. Omo kwa phone kwa tse ntia no man twetwe twa mo na ho ntimo mre. Senti na mo so di shemu no. Debbie frachem kakra bi da mi wo se dɔko na me to no esua na do. Me to bi aka ho ma to bi aka ho. Na do ntie esua. Na mo de mo ntimi dia yi na afa ho bebre enra wia. Me so me twi maku agya me kɔtɔ dɔko. Me si o Maminya bro for say 1 CD 50 pesos. Eba me wo. Na medium ni kasa. Obeham wa na wo yemu no. Obeham wa na wo yemu no. Nani a enruda. Enruda. Undu no na de hyem no. Ubumu mienu kura mpo na nyame a. Kete asa yi ade bi. Chineke. Ghana. Ba muma yentie opanyini no. Opanyini dey. Opanyini no akasa. Who go say the truth? Anyum na de. Muntie opanyini no. Nyabotre opanyini. Nyabotre. Ye betie wo kasa ni nyina ewia ya ye ho adwuma. Mo amanu mu nsem ye ka aka mo na obu afu. Na ka ho ade de ye nkae. Yentie wo. Na mejo also amen da me chi mamoda. Nembe shabo amen to me so. Me ko opia me ko sa banke se mo medo a me ba beti petrol so. Odo also ana petrol boa ana ekoso. Me ba beti ni amaso e se me ba me yafo. This one brass of crowd and you have with a one. And then only cake 1 CD. Cake 1 CD. The beer boy a day. I mean, you have to be to be. One of my heads says she said, power in the battle. So called better than she said, and discovered by a good to go. Free Chebby. Chebby on who's give you. Nabi Nana yes who's kebia Nana yes ababu de ye adwuma ya who's kebia ababu se ye who's kebia no obi sayen so do ofiri chebi na chebi ofiri no sika no hu ye yentie nana say power in the battle so called better than she said no okay discover by go to go me free chebi on who's kebia enya chebi fo nkwa na ehu sika bia opani yeso e wa hanso no aboabofo nso hunu sika bia enye aboabo anso nkwa o enya aboabo nkwa ekrafo nso hu re senkra na de asisi an mini ho
Me yes the when you who Ajabo ni ho. Yabusuafo ni ho. Kumasi yabusuafo ngu. And ya make can say. So what can say dia? But me na ha na me free. Sisi ya mete. Aboabo ha no me de bi hunu sika bia. Sa ne opani ne ka no. Eni ba bia. Ajanai fo omogigi sebi kafracho. Ajana bia so omogigi atoi. Kroso omukresu. Omogigi obi ama. Nkofo meye. Obi aso onyo bia. Na so wonya duane ni no. Prophet. Obi ayamati. Aduane be no odie no akwa. Unya brade anu wadi na tintimu yam. Na sa ho. Na wotu mienu. Bonzo ogusu na hunu ko soro. Ba mo ya sure so opani na ne kasa ansemi. Nanado dan kwa kufado. Mo ma yen tan ya suku ni entie hwe so no a. Nembe shambo ami tuminde so. Me ko mo pia me ko sa banke se mo do a me ba be ti petrol so. O do also ana petrol bo a ana ekoso. Me ba be te niama so e se me ba me yafo so one brass so grad e yafo nya e wa no e den no keke 1 cd ya ya kai keke 1 cd ya ya the bia boy e dey e me yafo tumi to bi one my head ya say she say pa one dey ba no so called better than she say no e discover by you go to go mu me free chebi one who's gebia na me is an who's gebia ba Sika do obi anya hu bi Maakye ye kra pardon me manu from basa I said that okay ate What's that? Oh Debbie Oh, what's that? Omampani esre mo Ai ese na no fom ye Wow na no afo Maakye ye kra pardon me manu from basa I said that I was here the channel No one bear ho also wa she no who said the city is what I say it mo fan channel Oh mo fan channel Odiri ho no Omampani da mahama ka chere say wunni mampani da untumi nka mampani fo asem okai almost wo ya homaso ye dwe adeti no kasa saa say ai Omampani a so unya mampani ntumi nka na asem ene omati ase do de bi bisa no bebe ka je unyine ya nsere akotia omati ase ana na we ya ekọ say no NDC 40 baby na omani age omosia atohire mu me bisa say emfinhia nwotwe etwa mu no party be na net ya ban mu aye pam no no ye omo e de enti ne pam wo mo omammo namba ni azu muti yewu enti si ya no makosua de enti omo be san ba na omo boa omo nsia hwe se omo ana e ba won wamo na enya MPP enya ai ya nyeye na Nanado be maintain Nanado party MPP omo say aka omo 2 years omo breaking the 8 na be ba so aka omo 2 years e be ba so ndo mutimi ye ni ye de abia Ghana fo hu omo mobo enti ye be san tete ne ma so won say omo say said omo so se ne ma gu akwan mu onye sa na omo ka oh I see omo so de no ma egu akwan mu 2 years omo agitum se senke ye to aba ene ana wochena ana na wotwe mu a ko be dunto ene obu se MPP ni bi obeka na dagwa guva na baka oh okay na mom so mo 2 years yi 2 good solid years omo so mbe se sanuyoma ya te ye do mas honorable Clement Atefa no pay mama wa chi me gidi se bibia boko de ye de rade ase empenufo NDC for so pardon mada aden kokogugu esi so ana Stubborn academy menga se me kan se ana bibi bebleki 8 no so mo bia no nya na adu amani hwamo enya MPP ya NDC o me no so na abo amani from this time around the best sem o se ma hen nka bibi say na uni chama uni listen to me tie one thing is we have to be very truthful to ourselves yen kan okran fa nkyere yen ho wo ho me yen fa okran ne nkwa anwan ye denyara is either NDC or NPP so that's it ni aya ni sa anya se ye ni aya ni sa aya de ye wono no de ye wono no oh the parties ni bi wo ho yes so na ma hwan aba
Ah, why na oh, apalo ho. oh masa Ayi wo ho. Hassan Ayalega. me mo fa de bon krata ne nfa so right na Adedi na mbo no ho. I don't go so. Agwa don go ho. Gu ho. Ayi kra mate kum chacha. Se wo so ba. Ono de. Wasi this ya ni yama sebo mu edi nwoma no. O ba boy yale ama me na. To sada o no ba boy yale ama. Omo nyina omo ye concert party for. Omo ye concert party for omo obubo mu din ni nyina. Ay maka. Concert party for omo me anwene ho. Eye NDC MPP. Eti yesi abreti. Yesi abre MPP a. We ya ye kan. Yesi abre MPP. NDC for no mo do meba. But ne ewo mu ni say ne so sa. Nia tie nia womu nia me pese Ghana fo ne tie fu etie anopa etie ase ne say ye den ye NDC MPP ye nche wo mo ne ye pe so that say enye ne omo mo pe Am so ma kwan ma wonye ne sa Ghana mamlan say ma kwan sa nia me kan say obeba but oba yen timamufo no yen eto o manimu no Ghana fo kuromba no o mamma no e wo se yen mom ne ye kire wo mo ne ye pe o kwan be so enti de pen say yamfa Bible enso ebiem kaish And the woman's constitution yeah so the constitution is and you Quran ye beto aba ne de amount but yen ti ase se fa Bible eswe emfa den eswe ye kwa nto anyama so oh yes kafra ye kwa nto anyama so na ye de ayi snap ani nkosua ye ko no gbokpo no mba kwa de ye kwa akonori oh yes ye kwa kofi omo ye kwa asuota no ye kwa ko baby awama no bete ye kwa asuo pra so ana mo se de galamsi ase wo mo nyina ise mo nyina asai ye kwa ayi wai brem ti na de chire ayaka brem ayaka na mfa ni brem no aha ye kwa mo so si drum ma se de galamsi ase ye de akoswe se medisika 1000 kra fa kwati kwan enyame o mo mbeye na se we be da be ne besi and to sound to say NDC and this year they was say ne say obo wo de na o kan de obi anko eti wa wo kwoto no isi a wo kwa na kuta shinap no nkosu ya say the parliament money o we ne pe e be fa atimi ayadwuma ye ko duabo mo afede nyame amu de duabo wenye duabo na munim se nyame no mo akonfo opijani podi odika de kire him we no enye duabo na so omo be kantam edinsie ache nyankopon hata so ala se juma na de ma me be so enti ntam ne nsie no ne yese onko ka bi nkira nto anyama si eche ye ni tre Ghana asum na yese ye enti a onko kantam ne waso wo kan bi di kira nto anyama ne se omo yo o madwene se nyankopon fa ne bo a wonto ne ntem meme de minim se nyankopon fa ne bo o to no ni brem oto ni yie but omo no they deserve instant justice it wanted to be my instant justice no boy antono mo so ta se ani o fe no mo no mo me heliap omo jojo am sase eno no pa movement ebe bo akura ma omo ye ayi efundaka wo mo business ebe kwosoro and so grab the business baba silo mu wu pa o and I make say e basana say who boost the local economy no ema ayifu anya adwuma that's what I say so munya akura munya na evil dream it's not evil dream evil thinking I'm thinking first na sa ade no ho no what is na kro no boko so oh jamunya say entini ya ba Kristo sum no na bone ni do so oh there be timuta be ko ba na bone ni do so there be munya amanfo di nyankopon din ana sisi omni bu nkrofo fa so say that they asisi anwura atiefo wow ne me ya adwen wow ne me ni adwen yeah nyame sani also oto ne bre oto bo ne bre mu na
anache na mum yen oya anache omukuye dodo omo di oya fo won wuntamo me da o munyai obawie wa ma ohia wo bewu aten no wo bewu wo no te wo na katua o soro Setia. Odiawo. Na kwana yewie ne godua na getua ni wane ende. Eyi me de bia meka say. Godua na za getua ni ende. De bia meka say se Nyankopon. Obu yen Ghana fo. Any UK fo obu yen nyina aten pepe pa Nyankopon wa wiem. Serious. Na uko UK a. Pese ne omu leaders yama niema aye so simple. Ama wo mo ho. Na hwese de yen bre. Yen te Ghana ha yi. Wo de obetimi aka say me mo adwaman. Me mokro no me nya hwe so that here but situation ni nti obeyo ubedi ntro de didi so obedi ntro no de didi for South Africa ya wo so nya Africa nyina Ghana titiri wu usu ama wani usu wani anopa eje so na ni bidi ko bobi sa me se mesre ya anopa ya me no ka say e wo se obi ni obi koda ansan wo didi ya ka ni say no beka so ono an no ye dwamanfo opia obekọ ye adwuma ene hwe se usia nipa ni bi no ma ka mo nsama kire wo a mu say yes oyam behyew oba kama wo adwuma bi obewura mu so okoye mu adwuma bia no yesi ye beti ase agese ne na dansa ono so ne de no onto be dey wo so awuntimi kotena fie gese ya bono ayi ansa adwuma bi obewura bia o so gese ya bono ye mo no a ye ma ne nya adwuma say you say a Champions League man Ghana ne ayi Brazil are na fie ni agesa he say ma Brazil Ghana sa gese ye bono ya mo no a ye ma na adwuma nye so aja say edin enti nya sam ketwa ya Africa ha no ye judgment na wo se Nyankopon consider yen no hu ye mobo all the to Russia ne so na on consider na kwa heaven that be like enye say on heaven on consider yen say what do begu he ejatana bi mu dia no awo from kakra on fire enko dia awo from on fire enko medium size of fire on dia call the large quantity no na just one year ni ye say do dia mamu on osisuro kwa ni bufu afumu no wo dia wa hwe wicked leaders ya yen no mo te na ha omu kuyen wicked leaders nti obosa galamsey ntama na mine no mo ye de na no mbo mine ho bla galamsey na efiri tu yenye ne o se na aye popular basi si popular ne abuzu tazo ye tutu obi dan mu nyina yi ayi me ka say omu free tu galamsey nyenne but se na aye popular sa na akwa ye da so te ba bia yeti omintim dade akon ni yasi ya ni abie kura ni yasi ya ni abrofo no sisiri yan eno mba fe ya gudie de ko na wanwa de ko ya ni abie no mponi me eya na mpanimfo no ho nye me ehi bebre o se yen yan kasa na ye bre no yen yan ye san defend wo mo no ye no ne enti se anopa isi se ko hwe obi no tu aye se possible no a odi e defend kromfo no ono so onya bi ni no defend kromfo no a wawia wo daache unim say because of Ghana and sise yenti ene obi adwuma a Nyankopon said that born say wo me no nya no oye enya no oye Nyankopon said that obi police ni but because of say onim obi a police ni mu interne wa divert oye adwuma foforo obe bra nsa wa ye na this criminals no say defend wom monto aso badokun asam ne de mummy anhwe ne anka o kan se na yi kan ko be o kan se na yi kan ko de nya aya Russia ne Ukraine Russia Ukraine enso ntaje se otomienu ana miensa ana ji se aka kire Russia ko mu na 100 cities wait me adi amanasa open ni say every bullet every missile ejeje wo yebutu wa mo presi bia na akaye what gum na ja se boto na to atete asembe kure ni de kuro asembe kure ni sa voice no me ba to mo me yento aso na eja yenko yanimu a yate me nko ayenko abusuafo yesama munya machi biem ahenkan adiokono miansa chiripo miansa kasef data so ani yasi nkonya ma atedwumadie
ɛna waso gusu a wutie no de obanka atamu boso ebre ɛna aso enti yeyi animu no na ososo akɔpɛ ne wato na oso watumu enso enkyene na atimi aboa nti wo hwɛ ya kyerɛ bre no so a anopa no nwɔtwe abo apahu sima no poli aduonu ensia 826 Republic Plus the obakata no na me de efras ye de mamu ah oh yedi no se chama boy you chama di kan bo mai anaye samo ane adwen pa hene adwen papa na papa ni wani kan me ne marima apede the beauty queen mother fear ampofo and your chrono eti Republic Plus na dani mu anu ade aba no kire mu ode eye Ghana man panyini abede kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wade ni mfonyi di aba anu wade tudwa no otem se Ghana economy no na se nkrofo se watete anu akohye ayi ayi kan se digital achi to wasi si awabo ba be kasa wasi Ghana economy no kwasem ne se eno mama ye din no mama ye din pa no so wo ye na famu de wo konto kwa ne pa nya so wadwane wo da so ginam wo ko na so saa kunwe na anu odin na momu no asem de wo mu ni se enche eno ma besi ni dada mu biem onim se enche wedi nkunim economy na sisi atete apro no so te no so wasem wo de aba owie no de Ghana man panyina mu so mfanyi de aba kafrada na do dan kwa kufuado ana MPP fo na akasai ono mo chese Global Citizen Festival jumadia mampanyin ko piem wa ase a ene enkrofo bi ni mu ko boni ntutuo apa awe papa awe before say eye enkrofo bi amunim pa say yanum yeyi chiniye manyokoi ndc for omzi so motifie na ye omoya one man said that man krofo koye saade no na eyanum guasesem eno nso kire se sa krofo koye saade ne kire se sebi mpredua sakafra cho saafo ni nyina munni ntete ye pa ofie ai wo so mo lake home training se ya nteto mu ye wo fie sana bibi for ne kan timu am koye huhu no yesi ma busu afo ade timu ye o sebi amfa so so mo man tire sebi na amade ba me consider dia so so eno wasem da bokratai enso ede aba na owie ye no ana wo kire mu sai asenkafo makoma kudunsia wonum so ayehye pa ma so ayehye adroba afo makoma ku 16 yesi ya fine wo ma moma ko tua sika botie no som Ghana cedis no 24,000 na ni nyina ne sai ai ekwan so ehye ye de agusuo no omonam so omandi so ebi a traffic was wonim no yafa ho ebi so communicatante ebi so ba bi kura mpo a wase nipa gina no akɔpaake wo ho eti saafo no ye kyeche wo mu nyina timu amoya sadada ye tumufo anom na muntie no yesi ye kyewa waso ba yehye na na sisi akrasika ye wai enaka ye foro na asa wi asa da kotua kanti din hyehyɛ no so yesi gina wagina ahame nyina ho afa nipa no afa nipa ha memfa no aye no saa na timi so aboa na koku anyido ho ezo mfanyi da ha anya wotutu bi pa kafra yebedi anu no ha koku anyido ho anya sidi na nia bere na wahenham no wasimi aye ne nsa no sakasi edun katia pa ben kakra bi akode tare tantan so ana ogaji ase edun katia say o say you are sick we dey say anu odin pa o ojare oh ade nipa yare ayenka na si ase edu onyale na obia na awamate what you think o ka za joro oh kwaku si ase edun katia yale ye nim yale kro ti yade no say ye fever say ye yade be yo ji so kwota Republic Press no ati me akenken hu yade kro ti eno so ensem eno no na asanwan enfonyi da o se andra sad ni ko pie mu o court asem dibia na o chesa court se nya de so be mani beda on san kodam bim na otumi enu akiri wasa aba na wa hwe so be mani be a anase se so ye be jeli na eti anu so asem no na nu na me hu ni ye na amanga ibio
Oh, painful pa. Oh. Mo pa dear. Ode. Se ka hwe age ni pa once a China for munyini kra na. Se Kenya sa pa we Quebec so be odi be 60 years. Oh. It is emfa nye. Oh. Di asem ko de ni. Nti asha wan so nsem no. Enye ono kwa kwofo bi ka no ho. Kasoa so wase kasoa tobutu no so. Yatuna jeje mu. Yatuna jeje mu. Enso won wase na se tobutu yase munya ajeje. Yase munya ajeje na. Ya abande ne sisai. Na do pa. Ti ya jajeje. Ti enso won nsem no. Republic Plus the Obuoka tanimu nsem ana de shimama ye de asomo anopai. Anya ya de da inquisitor the Obuoka tano ana atwa so ade amamo. Na ya say ukopiem awotama development campaign na tantanio mabi akwaso huhu nyo mabi akwaso na say jai. Anya da inquisitor de abase no so boboba pempen so a enche wo mo bebedosom na obia tede ekokoso ewo sa ahye honomo na abusia Ghana Immigration Service for wamu logo da hanom kakraka bangayam na da inquisitor sema woka afa Ghana Immigration Service ho on say wamu pani ya wotua ya Ghana Immigration Service na no no keka ne mabu bubomu a amankofo akasa papa ma enchiriwa show ama me ntem ho ase kokko akoso wa ya service ni mu ano so enya sam keto akratai atwere ho nsam ede aba na akuapem chief taxi crisis ene ntokwa ni we na medi ya na we na kosi hin ne ya ka ho no eno so nsam asore wa ma akratai atwere ho nsam ede aba ede mpanifo bi ohema bi ni hin na na dadan kwa kufado emfoni atotototo ho ya wo kirekirem wo say Okumani ochiman. Yanhwe mane nsei nso ubehwemu ano na proba eti antokwa ne bia pie honomo ya no nso kratai atwa ho mfoni ede abape so domu asu kotum nchina kode inquisitor fo nchen kone koto bia ye 250 pesos ne bo ofopa ubehunu di akoso wo ya akan mamu hanom se di akoso ahensem ne mi na mi die ne nya na die ne die ka ho na sweet na po ada ha sei oswafo no ana hwa nyina mahoden sem so Dr. Matthew Opoku Prempe eni aso wo kwa United States Texas ne die ka ho woni wanyam abrofo ibi en wo chirechirem Ghana ya oyewe wo ha sei baby e kwan de dan ade a investors di sika be hwemu abeboa mo menya sika pudu agu ombotom na Ghana nso nya sika pudu de wo ton ama abrofo no nso aba betobi kratai atwere ho nsem ede abawei eyede inquisitor mu nsem kakra me faye eno no na the metro lens the Obuoka no ana yede toaso adeshimama na okopiemo National Petroleum Authority NPA for so akachia wamo ekere se wonom so eba bedi dwumadie sonko bia ene dwumadie so pa acha se ne ana dwumadie no efri ase to so we largest petroleum coffee confab entian so asem eba so na owie ye no ana wo kire mu se okopie mu awohia ene onom so omanya new medical facilities eno so eba be koso enso ewo teenagers aya sabia dwumadie ena chese ebe koso enso ewo honom a ene enya agroti wonoma bia no kura a chese watwa mfonyine so ede aba anti isi ade ene ho apomdin se be fa ne ntuma pa enso ede afrakata fa to so enum erode asem ni people ede agu okopie mo blekum so a wonom chese isi ade pragia age eye konaba dwumadie na age aboso ajabo so pa isi omumom na omoka bi ewom ti isi akwo no ma eno an obi ayusuo praga ye ne ekro no na owie ye na so ene so kopiemu kube krom so a asase bi nso nsansam asoa ho no mo na wonom esere ese ewose nhwemu bi ekoso na etimi enso eboa ema bibia so ekoboko tenso asem da Obuoka tai edi aba na if you apply kasa sunu ma de krono o ta di pa abenkwan to abenkwan mo etunwa kama pa sa wachim se na de agum de pa baby bebre so mpe sa
Oh. Obu okrote ne pampan na na bon no. Ah, okay, obi a ne na yi. Na wase prekese no tadi aye. Boa ema te aye blood sugar blood we so. Blood sugar. Sa no na twere wa ha o. Na blood sugar na ye dey. Na se no sa no mfre no. Ani atia no sei no. Wase boa na afa so se wadidi na ahye oso cheko no aye kutu asem fraba dirigina woyam cholesterol no eno so eboa pa afen so hypertension so wo chese eno so eboa esasa ya de no enti omo chese hwemu bi o maye no na ada di santi unta ni anu asiase no apɛ bi adidi na atimi enso aboa na nekura me sada hu bi o prakasa bi wo ho ba wo omonta nwisu oh si a hwan ayi spices bi no 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 an ye penso flavors papa no ai sa ma wa hoden no ye ni di ho ye problem politicians so de ka ho headache so mo ma ye pressure ne yenso ya ma ye ho ye sasa spices kunku ye ho no mo so adi hia ku yen mo me didi yase prekese fa bon kwan politician no krote to kreja wo bon kwan wo ahoden ya jadi o adwen ya jadi o ya jadi oh eti da materials da bokata no wono so de eno no any abusia ma yamfa dairy graphic penny di penny yamfa no ento so truth and accuracy every day de bia waka no kre pe na wode aba na yesi blog BOG Bank of Ghana for wonom akwa akoto gold sesi ekase behwe gold abusia hu gold da bra behwe bi wani so Facebook Maakye ne so bra behwe wani so gold dairy graphic da dia ba ebia wani behu ke na so abusia na dia esi woda etu dia ma wani behu ke na bra behwe bia wu nsom bi da na odia wu bra wo dia behwe na wo hwe gold a ba ye egu hanu mu abusia nya asam ketwa ni ase Bank of Ghana ekwa akoto afri ekuo bi wono mo nkofo bi wono mo etiase yento animu nhwe time ewo mu ankosi December de bronya mu de na Bank of Ghana for ato sa gold na gold ni mu duro eye 125,000 emu odru pa 125,000 ounce ya no so no kratai ade abatim se emu odru peme omudi gu ho se omode ma achirimo se ya ho kire ne akwapo ne kakra na ja o se ye ya tiasim enti kratai ade wonsam aba na abusia ya se ajanda 1 no wana yetre ajana 1 no abusia ya se kopia mu ankra bubuni mantra mu dia wo munya sase o na wan kran enkra sase na occupied langas fo aje boso jese baby ansase no kwa lungu arokwa bakwa na nkofu eguso nyasem ke 20 ase ajana 1 no yenya bi ewokofu odua kwa ho pe yenya asase ya yesi ni kama ewokwa asane maso across district yenya wakwa ho se ya fine ya yesi no enkura ase ya wo eka ne sen yeni nkrane ya wo shalungu ndie abana shadan nyinya ensase a wo sisi wa sha ase asisi a na so yaso kopia mu ankranbubuni mantem dia wo munya sase punu wo matwa so foundation kratai atwere ho nsem aba ni asikuo bi e de MIAA mi afo asem a mu kenya so mu hye mema nkran emema nkran a wo mu ehye nya ne se wo ye bema ma wo yire sabe nanufu hu hia ma wo yire sabe nanufu hu ehia wate nya se dura na dwo no na piabra amefe kakra enya no nkwa menya no mamefe kakra nkwa wo no mu amiade no fichiri na hwe se kokura bia betomu a wo mu ka kire mema ne se mema nhwe na breast cancer bebrebe na ekoso no eso nte esansa adie adamabam simusi mo se nyankopon na hyeda mi hu nyankopon bo se nka enkwada na enom na nso mema je abosu ko ba enufuei eye mo amodia ye panufuo no enti se mo panufuo ne de ne mo panufuo no ankosi ase kra ncheke ahunu sanufuo no akosi amanu tama me ni uhia nufuo ese ne na so na se ase bi juwa bi dam ahun examine the breasts
examine the breast. Wahu, examine it. Fifim. Na wankasa ehon won ka che oba so won check na nufu e wo hospital onko no won check nya se wo mia ne nko a enti wa mo ka a kire emema se mo hon mo mo yam nhyem ka so akosu a akuya kwana ko check nufu no esan se hu hia me na yenya ese ne mia no a ne mia no nko a enti ancha no mo anso asha hwan woda ha ene ase ya san hwu na sum se ta asha hwan ya sa boda sum time sa kwadam biem 2 weeks and also one some that has say asha hwan ne lawyer no wajiska lawyer na wajiska to antija no adio lawyer father tell no wajiska no antija no ya san ko to say omfa asha hwan kwatum omfa no kwatum 2 weeks biem eti wey a daily graphic and somewhat aba na lawyer what you say waka latest one or the aba or say ope ne client ne nakasa na wa ya wo nya na client no na ehwa ye din say virgin already ope virgin o me musisi ya ehwa ye din pa chronic na ne sa na pia what do you want Usa virgin for no masam kan ya lawyer in Krabia ifada sama pa na esi hwedi madwen awrade anim mana majimi sika ana mesia me law mo be fancy ana ya ti oh chronicle that is how it be wasu pia me stressa amunya nkan no dabi dabi nya kan o we de hwehwe ne kan no ya chronicle ni o se ne client no papa no wodi asha ho asebo no lawyer in Krabia ifadate ai ni ase enkia sad ma me ne kwakwatu bia nai akache so ma san remind ni biem into police ani ase papa ni peja ne sase papa piemu me srawa baby ade ma me ne kwahye no nsa lawyer for dey say yetena se na client no ya chen so evidence we kura na abanti no yenye ne say yenya ndai na we dia baby omde ne kwa kwahye no tokuro kituam ana omde ma me ne kwa kwahye na se wo ma mfa na nkoto baby a bia sensa wam ne he na ja se ya wantimi na nkwa akodi nkoma wa hwa na case na bu abo wo mo etiane ye wo ka kire piemu se wo sra no a baby ama me na ya motade ne kwahye no what to say sabe babunu ni baby what kwanu swa nanu sa ji so piasu wan simpia sa lawyer in Krabia ifadate humet captain retired papa no ho papa yi kan say o si ka chi tu o de chi ka shanwan o no ye na djuma o anu kana ya me sa me ye ma djuma o no ye na djuma say lawyer waji di sika atia donko waji di sika o ma ni ye na djuma o ye na djuma enti lawyer in Krabia ifadate captain retired captains agarete wabe soja ni kura nyina da hwe ni di bre wo ba mu so enti o se ne client no etori na o mama ne ho aye den o mama ne ho aye den pa te so ba bunu no o hwehwehwe se se Ghana ha ba emba bunu na ye referee system ni mo uri se na no ye kwa asore e ma osofo na no kopre no e ku bisa virgin yetna ho e ma nka e ka kitikiti mi ke ye pon 10 mu be pon yen just yen Ghana has na wiase yen nya bi o munya bi se ma yen kokko ni nyina ma wi ni nyina yes wudi unkosua no atete wudi unkosua no na nkokko na ja wa hu sisi a virgin for no system no o ma yira me ka kira asofo no ma ya ma monyam ho ayi nkopepere wo ho nkoye nhwehwe animu enkoye me frɛ virgin me frɛ wadi mu begu ase sisi apa de wadi mu begu ase sa so no na akire Bible no fiti Genesis ko unya bi munyai mema na wi ni nyina o Yesu o mewu biem matete ni nyina Yesu mewu biem o bade amu ye nye na Yesu bewu biem anka virgin we he ya ba fa no so
Can you tell me family? Oh, okay. Yeah, dio. Already uri ya mobo. Enti mame na wase ya de ja to aso ha. Okay. Enti eno so eno no Aisha 1 ya sign a remand no into police custody a. Ye hwe ni mu se ebre no so omekwa akofa ne na ba o san remand I think for 2 weeks. 2 weeks ne so ombesan ede no aba. Eno so ho asem eno no ye beto aso. Na yakwen anim e wo ha no mo be pa cho ma chi ni dwumadie ni din. Eno ana wugu so a wu etie no. Fearless and factual. Ye be kan okra ne dia kire wu. Ho ye be kan. No kra dia ba ko. Ye be kan simple kra. Asam no kra ye nto sabi. Eno so ye be kan kire wo. Ti ani aso de kra baby. Enti ene say ya hwanya mu enkofo bi hu dwan wo mo. Adwan ye dwe ye kwa wo ma no so e na ye godi nkomo ye Dr. Collins kankam kwatin kwotwe Katanga ho no emrante wo ho no ye chi binom na oma petition Minister of Education dia fasa asemi ho doc otimi kan FM su ni Maakye yo mini ami ju so ebro na ponti se nyame ehu ye mobo na won so ahode o ye de rade ase nti obi a bi enene de di kan a Katanga asem yikurampo wo timu asem se ye ko ye chikakra de ba asem na asi ena hefa na yaduru a mode petition Emma Education Minister yi yo mini amame enawasi na mentia wetie for baby a AHENKAN na fele bia o mutia no pe mini na se mu bi na Katanga ko di o mu ho week di o mu ho week no ena chemists kakra ba between o mo ne kontifo no na ye alumni for no the ehuni pe university authorities no antimi ankyerɛkyerɛ mu ama ɔmanfo antiasi ya hwɛsɛ de ɔmo ɛya no sɛ Katanga for man sɛ no na ɔmo kyekye ɔmo mini ade ɛtɛ no sɛ saa week na Katanga for di ɔmo ho week a week before na kontifo di ɔmo ho week a kontifo di no ɔmo kɔ procession BBN, obi akra anti second for the Omohovika, they enjoy themselves. Now, Omudi Omohovi a Katanga for the Omohovika. A day at Katanga for eco procession. A year a police company for Mafia. A day, police for the good campus. And to the Katanga for fire and Omoko procession, or just be able to do Subiano. Now, police for international. One particular junction now. Incident you see, there was a police vehicle and a police motorbike, so about 10 of them. And a Katanga for a call procession. Now, Minia, almost call procession now, mobile. Almost through that particular junction. Oma, Edio Munim Kennedy West, A year 4 junction, Bakuko Conti, Bakuko Commercial Student Clinic, and a Bakuko Africa Hall. Now, Minia, that junction. A one at Katanga for the Pacoy, or Mobano, not police Bunigina, or Mobedro, not Contipo, not Babidro. Now, if you start junction, so Echo Contino, it's about 300 meters away. And if you move the question, I need to say, in the first place, Contipo, the pay deal, because the whole Conti. A buy and not a central police report to say, Katanga for Nakofa, Conti, and I got Contipo, the school. Ama Sadia Naba. Minia, it's 2011. The Siafona, almost Conti, Katanga Peter Court. Almost a Mobianco for the enemy. The Siafona and Trans no me almost say. The Mobianco for the enemy. Sabaya, premises at Dima. It is since 2011. Katanga for Uncopa Conti, and a Conti for Uncopa Katanga. Sagan Shena, Katanga for Faswa or Moko. Omo bana police for general. Omo be do omo na konti for na ba. Na konti for na ba no. Ye mu bi no de na here he say anka police for am ye de ma be gina so mo mobile say the DNC no. Anka mo be drive konti people away. Police for no am pam konti for no. Rather omo be OP5. Ema Katanga for no konti for no. Eno ti video se ba bonten no. Se munya bi hwe ya. Umu se abuo na konti for no pack ya on the bus agency no.
aboɔ no na ɔmo to a na katanga fo no so afa na ɔmo to afo because katanga fo no deɛ na ɔmo nka di nhyɛ mu ɔmo kɔ ɔmo protection na police fo gyina saa junction no so ɔmo ba nso mo sɛ police fo gyina ɔmo bɛduru a na kɔnti fo no aba hɔ 300 meters away from kɔnti ɛna kɔnti fo no firi ɔmo hɔ no ɛbɛgyina saa junction no so bɛyɛ saa deɛ no na minia yɛn alumni fo yɛne asuafoɔ no ayɛ series of engagement aka akyerɛ ɔmo sɛ ɛyɛ yɛn ayɛ wura na nado danko akufo ada ɛnna bi sɛ ɔbɛka a ɔde krataa aba abɔnten sɛ anka ɔbɛpɛ sɛ katanga bɛyɛ all me hɔ so we are in a process ɛno nti yɛne asuafoɔ no akasa sɛ as much as they can ɔmo kɔ baabia na obi de ntɔkwa bɛfoforɔ ɔmo a ɔmo nyae na ɔmo grane back to the hall at the end of the day no yɛde soboɔ bɛbɔ ɔmo ɛba san so ɔmo sɛ yɛ alumni afɔ no yɛhyehyɛ akyire ɛno nti yɛne katanga fɔ ma nkɛ no akasa saa ɛno nti videos ɛba abɔnten no me nua sɛ wonya bi hwɛ yɛ a kɔntifoɔ no ɛbɛduru junction no so no ɛna ɔmo ɛsa katangafoɔ no wohu sɛ katangafoɔ no adan ɔmo ani a ɔmo nyinaa bom yɔɔ a ɔmo kɔ back to their hall ɛna kɔntifoɔ no tɔn a ɔmo saa ɔmo a ɔmo tie yi sɛ ɔmo nim kan university campus yie paa from Konti Echo Crenshaw at the back of Crenshaw no can be about 1,000 meters away. Now Konti for no destination Katanga for no 1,000 meters away from their home. And the media almost found Koduru Hono. And Katanga for no decided to fight back. And almost fighting back, chase the Konti people back to Konti. And the man 90 and the best say Casa I see Konti anymore. And on a near movie I okay. Saa ahoɔden na katanga fo mmeranteɛ no ɛde bɛn wɔn ani ɛde kyesi kɔntifoɔ no anka wɔn de kɔɔ hall a na nka wɔn aduru hɔ anka mi de asɛm bi ama ne mu no yɛn nso agyi di sɛ kɔntifoɔ no mu di mu hɔ week no obiara na kyesi obiara ɔbɛn biara why would you come and convert attackers and chase the katangis na ne nea wei ni nyinaa si yɛ akyi katangafoɔ more than 60. And university authorities no every din akoma police for a to the extent say almost take examination home actual exams are yanka stop work now police won't grant examination who are question I able to say fact finding committee at university for no see away they never did that they only boys know that only boys know that you don't say only full name back no more than course I will aka for level I will aka no do nickname aka and no more this list name to my police for SSC this student and no dey move the say they are never been fair to the Katangis meaning as young for there do maybe na a euphoria level no cost so normally di omo to boa a certified finance committee now why best charge them no near charge them. Why be a school be suspended or not suspended? Now you're too. Then life moves on. Meaning in China, that same way, similar one is your Legon. If I saw there cost to see Legon Assam Nakutu say. Greater Accra Regional Police Commander, Echo Commonwealth for any small for Kokasa, and no 2 or more. And no 4 men and Sabaho, and only a small for Kokasa and 2 or more. Over investing in the charge of no master charge of life continues. Okay. Yes. Even after students bear violence in your money, as a care university, the authorities have decided that they should arrest the Katangi. Let me narrative and there are video evidence. Super. And who say ABN investment authorities okay. There are video evidence that just to say the Katangis were innocently going for their possession. They were innocently returning back to the home. And I continue to move from their home, chase them about 1,000 meters away. Now the Katangis will fight back, and it has become an issue. Okay, I get your point. Emudaho for now, but a binum so hodi opinions say fine. Say uko school na ekueku say ewo hono de awo hono mo from time immemorial. But obehwe ba bia Ghana ye duro. Any say kuekue a omo ye nsuan pon ahodo mu any empem bebre news a e free wo camps eba enye de to even extend say ye say ye call rioting na ye to board the say enuoma adwapade a wo man no sika kakra bi a ye wa ye hunu ne ye de ye mpoi ne ye de asisi ni edan ne etimi asɛ no in the name of
rioting yebu afu saa kuakuo yi a wo yɛn campuses no ebi mu kyerɛ sɛ braso a ɛwɔ sɛ yɛ disband ne nyinaa na ukɔ school mu ɛwɔ sɛ u focus ne nyinaa kɔkɔ yɛ sɛ mikosua adeɛ de abɛbɔ bra ama ɔman na timi akɔ n'anim ɔmo hold this opinion no ɔno ɔmo yɛ adwen minia minima kokoro a ɔka ho asɛm dɛ sɛ ho ɔno deɛ wɔ hɔ the whole has their executive ɔkɔ university campus bi a yɛwɔ Ashanti student union yɛwɔ Kwawu student union yɛwɔ Probo student union Dagomba student union Ghana student union yɛwɔ Pentecost members association yɛwɔ Catholic nti ekuokuo bebree wɔ hɔ eti minim ekuokuo but sɛ ekuokuo yɛ ɔbɔ mu din ase yɛ ayɛ ntaa nte wɔn asɛm o uyi katanga ɛne wɔn akaka ho a then nyansi ni asɛm yɛn o sɛ asɛm na kɔ eni ni whether hall no yengu hall no anaasɛ ɛno yɛ different issue but the point is that I'm sure unim I mean the fellow ama matism yes ama mata no at the secondary school level no we feel you feel proud say you're second school you are in the eastern so probably they are produce an baby and now over university level ama matism no if you feeling more at all level than even the school so there are some of the students are obetting to call anthem that ujana only into school anthem if I thought I say and see hall no obi can US near ushia obi adon te katanga take a move on the car more than can US and you will be all over the world and we see the skirmishes bar we sit down and look for the lasting solution your best fact finding committee me I share when they at 4 school member yes men go procession wa go procession ya so Sunday no problem yes say we go procession budget permit budget authorization what procession one budget authorization for the leaders you identify them and punish them those things nobody has problem with that but they can say the incident not say you are just fair to the situation every day you be escalating it I'm sure this has nothing to do with Yengu Bibi. They are all members of the hall. But Doc, Mami Misa, Ewumu Anawati, Katanga, Ewumu Anawati, Unity, Ewumu Anawati, other horse, no, say Omwa call rioting, yeah, Quaco, possession, Sanyo Manuma, Nakofa, how be breedy, Abba, Sanyo Manuma, Wotiti, any baby, a gun, a year dree. Does it well fit? Say, yeah, because why encourage him? No, I mean how I this year good. I mean, people in the hall. Yeah, movie yes, I guess to say, Minia also say, yeah, statement to the minister, a letter to the minister. Yes, say we want to look for a lasting solution to this. One, the university authorities should be fair. I was like almost setting our fact finding committee. Near who exactly what happened? Near only the remote call. Near we have the name of Guaquema, they make sure that Sabiano a being civil. That is all we are talking about. Okay. Oh, so Sabiano a being civil. And I mean, say, why can you produce? I mean, there are other schools by friends are your Katanga and friends are who can produce. But the best school is still region, the one in pass. You Mate, that is in price for Mate. Mate, but that is a former school of I think Lokenya also. Lokenya, yes. Lokenya, yes, just former in price. Okay, the movie I can say the 2 boys every in price and asking Peter Square back end with. Na baako for that country, not baako for that Katanga. Why should they be enemies? And the whole circumstances also be enemies. If you plan out more to teachers and our employers, no we nada a dog baako. If you plan out more a cost baako. If you plan out bed and wait as soon as we done for. If you move to Katanga, or move to Kenya, na baako for that country. Na baako for that Katanga. Why should they be enemies? Now, the other side, the other university authorities, they don't know. I'm not here, alumni, but we almost 30 years committee. We want the regional minister to request the university authorities
We want the education minister to request from the University Authority to set up a fact-finding committee. Some of us are ready to be part. We want to dialogue. Yes, you have to say a cabinet in University Authority. Now, all decisions, this is a five decisions, go rather, and an air quality. 2018, the next year. 2018, the next year. Some of the boys are today almost school. They were in SHS. But what I say, 4 years today. Okay. You near me a man more there, more SSR, my trauma, as I'm saying, you're both fire some of the past. Some of us can with me. They will also come and join. Okay. At the end of the I don't see any answer that education minister and say, only can with the authorities no enkata. Now, almost exactly what the situation was. Super. I think that our point has been made very clear. And yeah, the basic na bibi ni assign about when champion. Yo, minia, you said that super. Nti yene Dr. Collins can come quoting and a equatorial and common or ye alumni and I say alumni at the ma a year Katanga Hall or KNUST and the yene equatorial and common. Hey, you yam fast dan confirm Unisem Cement Ghana Limited, Unisem Cement Ghana Limited, Unisem Cement Control say projects no and dan we fa hono ne yam for the be BCB. Oma you some my afi ne eba no ye mo bra bata mo boa ye bebo Unisem Cement adawromenti se ne usika tie bi obetumi ya cement dia kosi wodan o project na pesa o ye no unsu betumi akoye bio na ne wo mu nie ye de eye cement ahodo mienu na de abaye o pepa mu de o rubber mu de wo ba ye benya abotre ne ye de wa famu akyerɛkyerɛ kama Samchi Enterprise adawroma akofa de aba achim dan mantra wache junction new story building no ya besi wo hono mo no ehwa na ubehunu eye Samchi Enterprise ben Dukes filling station no emprempre me no kase ya san krampo de eye enchanse de kru dan so abeka ho na do aye boro ye de boro dan so nyina no nso eno nso nsa ebeka bi iron rods enketwa ene adantemu akese ni nyina bi wo yen ho 0243583190 0243583190 eye number wadaro ma be frɛ na yatumi agye so nyankopɔ ya adom a wɔkyena ya woda nti ya no atie boiling issues no wɔtwe ekopim no ndu anwumre Anointing Lady Enterprise nso se menka nkyerɛ wo sɛ ɔna afrɛ you wo ba ya wonkuta wonkura emema muntie trousers no your khaki trousers any all material there and I sign so jeans trousers ni knickers kama wristwatch ya bebo bon sa se de bi dam nsa kama yi ensa ebetumi aka bi wani jeans nkapo ene nkawa ho a eno se bi ma bi de gugu nsa se de o ma bi gugu mensa yi ye kama pa Anointing Lady Enterprise say ye cylinder ye burner ye ceiling fan rice cooker kettle and blender shirt mranti ene maba wade unsa be ka bi kama na etimi aboa pa TV stand center spread carpet nso eno so unsa ebeka bi we yen hono achimodan NIB bank nanim hono mo na abehunu yen 0247 058102 0247 058102 number abe frɛ na yajo so BM Audio Solutions nso nie or say wo outdoor speakers no answer ne fabra ne nsiesie mfama on bass any meat ye besiesie ni nyina land arrays and after science CC power amplifiers, keyboard combo, and I say, and our bass combo na say, lead combo na say, Fabrani CC fama, digital, any analog consoles ning and so, ye be CC at the amount, raw mesh and so, weba, ye be any in the come at the amount, and after amplifier miss and so, ye be na ye di hujuma, voice quell, and in the akaka hunano, ye di hujuma CC the kama, as sene ye ages filling station no, and a D and we hear 0243 977299 0243 977299 and 0245 278159 0245 278159 a number abe frɛ Soboti enso na free Soboti so abɛboa boost wo immune system no ama ne nyina timi akoyi kama e de amount Soboti osi Soboti me pacho ayimina enterprise na kofa de aba na Soboti ne wo mu nie sɛ wo fa baako a ye de abrobe akaka duro hwentia pepre meko ene niam ahodo ne ye de afry ne kama ne ye de Soboti no
wo de ne se obedi atunsu hie mo yesa de opa na wo de asikyira tumu anom no wo kro no sobo tea or sobo tea on sabeka bi wo Alhaji Hankuri Enterprise achim odan Frimpon Enterprise na ya provision store omu nyina ewo achim odan 0551 119620 0551 119620 and 0244087695 sobo tea omu ye champion pa. A very good morning and confirm one pay my chiao ma me tina boating mintimi meje jarabia no meba why ma me tina boating ma beji jarabia no ye beba na ububa yenso yete be memene da bia no so kopem no nwotwe ya no watie bi oju hudi a frɛ number yi na twere wudin 0593 649595 0593 649595 frɛ na oju hudi a twere wudin ebre ne so ya tonsa frɛ ODI Electronics say see aka be 53 days na World Cup no eduru ho na opese wankasa tena wo dem hwe anka ngofa ha bi amfa ma ho we de fa ha sen ha wani chese nsem bebre yem pese asem kese ye beto tena wo fie tena wo dem na ehwe TV no ya wo TV ya wo fridge deep freezer gas cooker blender kettle ne washing machine ni nyina bi we yen ho bra AHENKAN933FM dankese mu ha wo ba obehunu won 0554171393 0554171393 ODI Electronics omo eboa yen pa AHENKAN933 Asatek na kan boom and omo di roofing company di aba na our long span roofing sheet products ahodo bebre ya was sanding seam self lock IDT IBR edeni akaka ho ne sizes ne so a free 0.3 mm akopim 0.6 mm ya oni nyina ebi standard roofing sheet no so 8 feet by 4 yawo aluminium yawo alusink galvanized colored roofing ena eye rubber roofing nso yawo bi ena accessories yawo di besiesie nso yawo valley cutters rain cutters ridge cutters and yawo side stream a ahodo bebre and advance we free 14 feet ekopim 8 feet nso ubenya nails ni nyina bi ewo yen ho enomo a colors no nso gumu ahodo bebre wire de wo ho any colored one nso wo ho enidisuo oba onsa beka ni nyina ya de nso a gate no door no eno nso China Turkey German metal doors ye de aba na China plastic TNG enso ye de bi aba horo blocks ye sign so supply ya anwea ene aboba hodo no ye supply ni nyina ebia okọ yen hodo mo awon sabe kan de na timi aboa kama pa na fei blocks no so a free 4 kopim 6 inches ye woni nyina ebi yen enchansen factory ne de eno no wo odan Kia station de ne ne de animu hwe wo central market na chi hono mo okọ old CMB Cocoa warehouse tema ehonso unsabe kan bi yem block factory ni wontia mo hotel junction ben ash foam depot eno so ba hono mo unsabe kan bi free estimate 20 years defect warranty ye ahudi eninti ye de abo akire se pan ye quick delivery within 4 days now unsaka 0245 979311 0245 979311 AHENKAN933 Asatek roofing or see a total solution of any roofing still anointing Jubilee Hospital sunye Jubilee Hospital semen kanchira will say outpatient service inpatient service laboratory yeah test ya hudu ni na ebi yen ho pharmacy wo ho antenatal care postnatal care theater surgery bia doctor ni recommend ya ma se kokoye na oba yen ho a betimi agina mu aya ma maternity ultrasound system a twa scan e wo ho ma pinfo mehwe se nkwada ne da yi ana so mu na yi abosome sen na wanya mema no nso mo prostrate level mo mra mecheke enhwese bibia da yi na da achi amfa droben anto be ma emu yesan ewo ayasa bia wo ha yehwe ani nti wanya ani ho haw bia enko agogo enko konongo entu kwan enko achirichiri se okohwe wani eno an so beba Jubilee oba yebehwa ma o diabetes ne hypertension so yebema on tete ne kama pa afi canteen wa ha no mo aduane no yebema on nia eho tena ne eho twa insurance nso yeji ankrankran de na national health insurance ewe yen ho dan boabo amantra bridge no so na be hu ne yen 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 number obe for Jubilee na yetimi age wo so
AHENKAN933FM marketing department ne number nie ye wa ha no mo a obohu se nkrofo efrefre studio lines yi ma ka kire mo se ye no ye studio lines no se ne ya no ya connect e de ama ye console no eni ti se wo fra ye pekepe e wo se ye no kasa wa abonten straight so ati ase sa ne aye no e na se wo fra wo number na wo de frɛ ye no ye number si ya ye bobo 0201944485 and 0554820910 no se wo fra obi enu ha obehunu wo number no e ko console ni mu straight but number wo fra be ba ye ha e ye 0244 29 no de onipa behunu apeke na ne makan wan frɛ na ko frɛ de mbobo ye no onipa bi ehunu mpeke eno saa no bo no nam me fra AHENKAN kra o mo mfa enye saa number wo fra e be fa na me kan kire wo no e ye 0244 29 0093 0244 29 0093 medase enti ye twi ho abaye ba afi ye de dwumadie no ne aka nyina ebeto aso e de ama o tie we ma ye ba ye to aso adwumayfo me mamo ayiko ya na former we master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we ye mason we ye labourer we ye foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha we be some cheese enterprise your amantra yani Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra yani Dukes filling station edi ehwani mu hey Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kire PSA bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no and no special additive ohuru engine mu e ma ne che me dwun ho won na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka wona fo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu and riders and mechanics e wo se mo use you unua no kura wo mni say seahorse product and ye papa ane bonso e wo fom se me frimu fia e free na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine mu and ye fresh seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products Ghana Kuafue, Adama West Africa, adwuma Adama West Africa, agrochemical company, wo Israel. Na watena sia hwema hu se, Kuafue to mne bia, emfue timi gimafuo nyina e de boso. Ni titru ene esre. Se esre na agi wafuo aboso dia. Ene na mekamfo agile e de amount. Wudua no me bi te se, enkruma, tomatoes, nyadoa, watermelon, meko, ayoyo, anafei, abroba, abra esre na fifi fofra eba no. Hwe agile na first spray esre so ansan wetu akwa akotim. Anase wo de watimi mpo awie no. Na de agile spray esre ni nyina so. Hye no so. Mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwa spray so. De hia sa wo behwe 10 tomatoes enketo ano. No ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu. Na do ensuo 15 liters. Afra wo de spray pe wawie wadwuma. Sa wo de agile spray wafu ase a ɛma enhyreni a wo no ban na agu no entingu. Ɛno achi no akuafo mo nso dua bibi te sɛ beans enkatie anafe so ya beans no. Ɔmo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prekopɛ edi free. Sa no be yi ase. De sɛ wo ye nie unya hu sɛ emfue na hyase e ba pɛ. Hwehwɛ vezil na first spray. Na sa wo de spray so pɛ. Ubetu emfue na se nyina. Wo vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kro ya nso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils anase obesusu atra ye dididie no miensa na wodi nso 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina anase wo befre 0544 325 030 ana 0270 575 030 Adama West Africa Ghana kuafo ye jimudi Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM what wasum yeda se yetwa so ede amount me no ka say
assembly no atena se Bremu Central Municipal Assembly opinion no ene kasama wo na opposition no kra matese yese wonye PR obia o ana won TV and I don't know if you guys wonye PR obia yeah 3-member communication team of the assembly and I know be dia brain no den so wonye PR oni pa so wonye PR no so ye pani pa o ba o say abedamentie mu tokuru bi mu ayehia na no wo ka okay yes wo da bi assembly ni PR na ka so hwan yeah 3-member communication team yeah 3 I see you bacho bibia bako there okay and what the madam account ho aba you 10 minutes ya di bedi yankomo yi se na be ya electricity for no so ebeba and then penifo to kwan free kufu dua ton aba fie ha no mo ayi no bebo enkomo nti madam ma say na ye world eden rabies day rabies ni de kotwi mu anu na de ade ma menjama mi enkraman nyare anamboa yo medanse bajo me fasa akwenya iso echia me director Mr. Isaac Man and a veterinary ne mofa staff fo nyina na mada ahenkan so etie fo nyina nso ase bajo senia wo kan ene world rabies day na ye kan rabies ye yare a amuawa potoka se from virus ena edema unfo wani huom untumi mfa wani huom na omo de ma emua bi ti se emua omutumi tena omu no ebeka se emua enwi ewo omo ho aboa bi ti se kraman ejamoa monkey donkey bat as a mammals apan omo nyina omutumi etena omo mu na saa yare rebisi potoka sem no ye kan bibi zoonotic disease asiche nyina ne se ewo muwa mu a etumi sanso aboa no tumi de manipa ene wo nipa mu nso a ono so tumi de ma aboa so vice versa like obia tumi de ma okay enti saa yi virus no a yemfa yanim hunu no no na se efiri aboa no ho no de manipa no a na onipa no nso da esu ni ban di te se aboa no enti obu ho no mo ayese opot se kraman but as a abanansan yo abapa Kumasi Asante region as the early this month no yenya information say omo confirm cases bia enipa bi kwa afem ahwere omo nkwa enti sesi na ba na fortunately for us no bosumi September omo yisi ho for rabies see a different bon who dero but ene day ene ye dapan yesi so say ye di celebrate wo wiase afa na nyina enti na ehia ma say Brem Central Municipal yenso ye betumi aba bon who dero ama oman mu fo nso ati say ye mensin mu so ma ati say rabies yare no ewo ho enkoye na ye won krofo nso a omudi hu dwuma enti ye bai se be ma mansim hafobia aya we okay enti say the ubon one eguso aye ebo no enti waka kire say eye emmoa bi ayamfo yanim hu omo a eye wo mo na abobo omudin no ho na say efiri saa emmoa no ho ba nipa no ho a bema onipa no nso ada esu ne ban di ti say aboa no ekum enti saa pacha ekum pa na say onipa wo po se knama dia wu na obe wu ekum pa asamena okay ana me boa when was it onipa pot secretary oh yes ma hu bi da do the worst stage obe pot secretary and health way for now all my experience bi no edu baby e quarantine e ka se edu nko ato baby e de aduane bro kra ye twifa form na ya to am se sebe aboa enti so ada ne kraman enti se ne e feed kraman no sa ne be feed o oni papa be to di wo enya senketwa o enya senketwa okay enti yenya ye ne nkraman ana mo ya abobo omudin titi fie yi sa bre mudin ne yenye epa mo chao ni ameka ni se ye wo ho veterinary service department ye wo oda ha number 9 ho
And yeah, my nine horn in some go. Yeah, ready. So once I pussy penny one. Number 9 area more 9 chen. Yeah, ready say yeah vaccination. Into obi a work around my we jam wa monkey fane bra. Na ye vaccinate no because yeah. Number 3. Me na ye kuma. E kraman on ni tifie no. One no do kraman ne fa ne mra mo ho. Na mo won ne pane. Patrai. Sa. Patrai. Na no na wo ho sa. Patrai wo sa pa. Sa boa no oni ni neti. Ah obey part of you. Enti se nyompo obabi kura wo that love ne ma no. Enti sa so na o se bio se oba yare obefa na ko hospital no. Sa na se wo for no so be ye no ho adwuma sa. Yeah. No wonder because so call East Legon na ye wo nkraman ayi wo ho. Hotel wo ho no mo a obetimi amoma koda ho kakra ye san so wo mo amu edin bi o me de frɛ no. Eno so betimi de o makɔ ho nkraman. Quarantine wo. Da bi ti se bia wo tu kwan a. Yeah. Na wo de wo kraman na kɔgya ho. Ombɛhwɛ na ma. Yampa. Nti oba no abeje wade. Omu ti se nipa na. Se ne yema nipa drip, yema nkraman ne drip. Oba ha yema omu drip. Ye treat ye omu CS bibia nti ma ye ndwen se bia omu ye moa nti ye ja omu sa keke da bi. Okay, nti minimum sakrama de ye possible se obetimi akrokro na de nako na ejina mo anso me ba jo no nso sa se e wo senia wo be training no e wo senia wo be training no e mo ano de na meti abo ha yi na ma krokro ejina mo na ma kire na asimi sere so akotena trotro ka yi mu sa na wo ka ba jo wo de ni be shop box empe bebre ya yakọ yen operational areas na ye ba studio say na ye kasa ye cherecho mo senior mbesi afa o mbe training mmoa no ene kire ye ahyase no aboa ne te se nipa ye ka dwom so mo te se nipa nti ntete ya o de be hye na ase no sa ntete na o de benyi o man aduane a o de so be fefa ne ho one ne be kasa senior oni nipa kasa no ye bibia stop come inside like one no be kasa sa we say enya brofo kra ka etwi mu one ne be ka nti abo ne benyi no say bia nyame na aye o friend na nyame na aye no dim ka na aba nche na oboni dua obi o ho a obe training no say ne di chain beto no nti oye osua no obeye no sa obenyi no ufa chain na no ade ne kon aba na ode ahye na ode na ko bebi apese ode ne ko ba uja no na uja ne pema na obe ti se bia kola 1 ni a wasoro wo kan bibia onfa saa na moa na so pa jo okay. I see o say oh I see enti mo che se ene day no eye da mo bo hu dawuru ankasa me pa sho an na mo be shefa se mo shefa to nsa friend crofo ana no abi na mo ye ba cho mo ne ka pre na ya yi bire mu center de mo de mo normal process na oh okay say it ho normal oh I see na me do mo ba metua sika me ba cho an betua fi say enya fan bia say enya fan dia na nke bia be because mutua mu betua te sesen average me ba cho kraman ba ku bia 30 cedis okraman ba ku bia na ejamwa mo bo ne panie ne nko a rabies panie no 30 cedis for aboa ba ku bia okay but ehun hia pa senkrofo de wo mo beba because one for na mana onya sa virus no a one odi bedi wawu one fa ni wawu kro de bekodi obi ewu ama obebo kakra chen 30 cedis na ka me aka say even the cost of treating rabies no say bia o onya bi na ko hospital the cost involved no be more than 30 cedis more than 30 cedis I want we kra obehwede nipa anytime bia yenya cases ni bi wo yen clinic ho vet ho and it's like ebi wo ho kra wan kasa waste of time money ba up and down ni we say no so wo aboa ne kra na nka ho ato because mpembebre no bi wo ho betwenya ne kraman na koka obi no ba pacho munye bibi ma me na me ma 100 Ghana yesi yenya ne sa yentumi rescue obi life enti bebre na ba aboa na kofo ha na ba no no mpese yenye forge adibi but yenye ne sa na nyame ya adon enya akonya wa ha no ye stress afo ni nyina se wa mma no wa mewo na se bia okraman ko fasa o ha na uba wana be kankra wanya ebe report because ampa ye be report enu anu no a enti eye 30 cedis agina mu o kraman yo oh okay enti odu omo ba no ma bo mo pane be mo madura na pane na akeke ye wo pane no ye ma di wema sunsun dro nso sane ye be ya worms woni ye ma ene na ayi kraman bi o we fi o se ayi me papa de ne ko
kakra bi anu afe nti mi ntwa wa no si se officer no worms wo ma obi obega so emfa me ho worms no fra dust no ebetimi kura nti nsuo tone from abo na abo nsuo na wo so na abegum nti wo nipa no no indirectly no wa poison but ebi wa kola bi ho ria wo fie ho na ode ne nsa afra nwenim ne nsa akona num wa peke da we say na akona num wo ma abusa kura na ayare nti emwa ne do mo se wo pese wo mfa emwa no na wo mfa mo ntena fie dia wo se wo bo ne ho ban efri nyarewa bi ho se untumi mbo ne ho ban dia e be stress nka wo be kum na be yi na free ho because serious nyarewa be bra enipa yenya ye de ko hospital no emu 80% efri mo aye ne omuti fie emponche ndwan kraman nyamoa ehu na eba eye that zoonotic disease na ye ka no nti wasi ama ye ni koho okay ye da se wasi we make a statement we person me wasi so what she say wontimi enya no to that extent that you be kuna fi ho yes sir yeah so we yi ni free ho sa wona wo mpa afa no ko obi obetimi ahwe no ana ube kunu I di ube kuno na we pacho they be like say unkum no na wundi o bibi to say obi o ho se aboa no mintumi nso ni mu mintumi nche no no ne na mo oni na mo nti pe obi a obetumi aso ni mu okay antu anka se kuno onka se kuno okay but ebia na asase no wamfa bibia nhye no nti ama se say oka brakra no wo hwe wanim yo bi ko ho no ngane krama so kama ne mbe no ontimi nchi no mbe no e basa wa se o me fa ne mfi ho me na no wo aponchi bi aponchi ai na otreni aponchi na ma onipa udidi a no abegina wanim the way I watch chia wa no nyina no so chia na no sa o de call left or so de call left o de call right o de call right o ya gin wa ham enti said o kan utreni yes training aboa no enti aponchi we wo ko bia na wo hwe wo di wati enti mati ase enti eno ane se wo be ba community 9 veterinary and I'm from number 9 onya do now so o ko vet for office one signboard ni si okay na vet no de ko twi mu e kan say because they be ya ka pen ankrofo ne ye ko ma me ba ko ye veterinary doctor na ye de ko twi mu e so ye sabio emoa doctor o kan say no ana as e wadidi na tem o de ko twi mu am kan say me pa cho say ne o kan na emoa doctor ye asue ya ye hwe bibia fa emoa ho oh okay bibia concern emoa ho emoa no mo hwe ni obo we be de kan na wo ka da bi na sa ye emoa na na kasa isa no emoa doctor but obi wo ha wo kan say na say wadwa kakra da bi yeti ase okay ebi wo ho but said them am kan no adwuma eno na wo ye nti so say adwuma bone adwuma bone nti say bibi o say dan anything concerning animals yeah proud say obeka say yeah doctor okay we are proud eno no we me da se bebre ye bre na so e wo say new set no so ba mu na fei ye to aso mpacho pa macho o final way na yemfa yenkomo twetwe ni si me pa cho o final way ne me pa cho ye di ensem ba wie ye no na kakra metumi me catch brem central mensin obi bia oti yenka ne se wo aboa wo fie se ye kraman ejamoa monkey aboa bi e wo fie bia especially no monkey ne dogs ne cats and na ye world rabies day nti bra veterinary clinic na be wo aboa ne pane se wo nwo ya owa afidu a wo san renew nti se wa na afi ne du a bra na san so bra be wo because enhu hia yare na ba ekum bi mu nti empese yen etiefo anase mensim afo ye bekosa atorenche bi usa nche bia mewo ne yate ye da se bebre me pa cho nyankopon ya adoma next week wo beko baabi anka wo san kan opani ho bae na fi yasan awura mu adi nkomo ne ya bie kwan atuma ma afrefo nso eti ene week acha me ya available yate nti wo kan ho ba ye be sa adwuma no me da se bebre nti ye ne Jesus no pacho wa modin o pacho me de Gladys Asantoa wanche obi a pacho
Me dasi. Me sanso echia me director Mr. Isaac Man. Okay. Ya me shira no bebre. Me chia me colleague nso me ne we adwumam Samuel Owusu. Oh, okay. Ɛna ahinkan chefo okay. Samuel Owusu no so hwɛ mmoa so. Fashion. Oh, okay. Yate ye da se. Enyi na ye hwɛ mmoa. Mu nyina mo hwɛ mmoa so. Ya me shira. Hey, yiri yo. We ba cho ye da se bebre ye ne Bremu Central Municipal Assembly and department ya omo ehwe mmoa so. Ɛna ye nu mu hia ha ye di ho enkomo no. Ɛna ye da ye yesi ho no mo mmoa ya na omo ewo nkraman enjinamoa donkeys ne monkeys ne saapfo no mmoa ya na ewo mo ho a etimi sign nipa no ɛna ye di ho nkomo mo kyerɛ sɛ nne no ɛyɛ da ye yesi ho no mo ye di sa adwuma no watwe ye nyina adwen de asi so sɛ wo nkraman afa ne bra number 9 wo agyinamo afa ne kɔ number 9 ho na ye mo ne pane ahu nti saa no a wo kraman bi kokɔka wo bi a waso be hye ɛna nkraman na ɔmo fefe no ɔmo nyina yare mo nkyere ɔmo nkɔ na mo nkɔsa ɔmo yare nti sɛ ɛbɛsa ne ye nipa na kunya yo ye nti ase me ba nti from the Bremu Central Municipal Assembly ye kɔ Koforidua na ɛhɔ nso so ya kɔ akɔdi nkɔmɔ ɛbre ni ho we aware nti mo ye ne ntentem ye kɔ Koforidua na ya kɔ akɔdi nkɔmɔ ɛnɛ ɔpani a ECG apuema ntemu nyina wakasa edima wo mo abeka nsa ofie ha owura Emmanuel ham abeka nsa ofie ha no mo aye hwese ye ne bebo nkomo mahu so mo de krata bi aba abonten a as usual mo pa chew mo use e-cash any is it the PNS so den for no mahu so mo pa mo achew nti ye ne no ba bedi mu enkomo na fe yatimi ahwa sorry dwumadie no eso opani mo chew ye be so wo ya we nti dia wo ye no ye ne fast mami pachew na yenku ye nim ebre ni ho kra nti ye hwese opani ne betena ase na afei ye ne no edi enkomo edi afa ECG for wo mu we no ameguso ameka ho asem no ne ahwa ya sorry so ewo eha enomo okay nti opani ham atena ase wa ha ere ECG for mpanimfo ni nyina Koforidua abaha ye ni omo ba bebo enkomo nti wo mo krata omo dia ba no say vending challenge with the e-cash and PNS metering systems. The Electricity Company of Ghana Limited wishes to inform our cherished customers on the e-cash and PNS metering systems that due to a technical challenge, purchase of electricity credit has been interrupted. Some customers in the following areas have been affected: Volta, Takoradi, Tema, Cape Coast, Kasoa, Winneba, Swedru, Koforidua, Nkoko, and Tafo. Affected customers should please note that our engineers are working assiduously to correct the anomaly and restore the system to normalcy. We apologize for the inconvenience caused by this technical challenge. Sign ECG for na omo edikrata we aba montin eso na openi okasa de ma omo se na medical kacho no atena se wa ha no mo yira ima apumoko de nyame aduminia na de ato achu ha meka se nyame adumo a emribe mu a ebeba besram sa nti eno na ebre nso abamu no emri abamu a ne yabedu Akimoda district sa yeba any etifo aba abego nti meje di se ura Abraham so na to awo na on na hwemi wo na wo hwemi o okay all right nti ura Abraham D Lincoln ono ye regional marketing officer de ma ECG o ha na engineer Maswale Cell as so district manager on there ye yankase ni pa ne wa ha ya ba manager ya wo ma wo fie anso ni beba sa o twin brother ni ana ase mo se kakra o yeah fantifo why fantifo nti no oh I see isa pepe na mema PRO akasa PRO for the whole region akasa but before no ma me chance free manager also o na wo fie nie
wada roma ye de egu nie ne ye de mo aba bi pie fie ha no mo anopa yi me da wase am say mechia wetie fu nyina o betimi aka mfante no okay mechia wetie fu nyinara anape ye ba ya ye ba nsrem o de wuma ye wa ha ye adwuma yi de ye yen customers who are so precious to us yenwo ye nkitahudi enti dem nkitahudi nti na anape ya ba ha wuma o de ye ba na yenwo bedi nkomo na bibia o chi ho na adwen so odi tu yenyima yenso ye tum na ya hwe na ye siesie ama bibia ye fine akania na etum ejinado na won so odu mra all the ones wo my skakakra won so aka won ho ntem na odi skana brain ye tumi da ye juma hwe won sa pepepe nti Achimodan enclave awo na wo ye in charge no sen na adwuma na CT Achimodan adwuma oso haso papa yi ehwe nti because of that no from time to time I'm the management wobo modern there obetum wa ma ya ben customers ne kakra nti nansi ya ne kubu achiase office 13th of this month ya your other places so across so also ejuma about 95% complete on chebia yebebu hoso na yewie so maaka ofo ase so yetumi ahwe hoso ma ye ani de yepede ye ben customers na ye services no otumobua customers die okay that just say all the by extension Achimansa block ne de ni nyina hye wase mpacho any oh big man pa okay mame nko beba PR ho PR de on na nsem ni nyina wo ne ho no mo a begidi ye sem brief ni ti mame nko yewura wo no nso na ye marketing officer epuye mantemu nyina akoye marketing officer de na esikasem a na ye beka ho asem boss na ye ka se ECG amomo adwuma pa ne sen we mu marketing you me that say electricity company of Ghana ebefa kwenya is na no pay ya chia etifo awuti ya no pay chichi ne benche o kan Odan district you kan Odan district political district we no be si num num ansampo ansan ye piemu Ashanti region nti ye san kra san rem e wo central region nti na je say ye dwuma no etre eso ne bai e o mpatemu ase electricity ye dwuma dia ye deeper ye core business ne say ye beje kan ye fi e gridco na ya to ama Amanfo nti ufa mpatemu ase eye Odan district ye wo primary substation kese pa e wo akwatia BSP e ho ne ye to kanea ni fi efi ye nuanom grid ko fo ho na ye chichim di bia ko eye Kede district ye di bia ko Asamankase district ye di bia ko akwatia district ye di bi nso aba Odan district ye twam kura di bia ko adwuma ko Bremansu kuma mpatemu nso ye de kanea ni bi akoho e de akomomo de adigma enti yedwuma die di no basically ne se ye beje kanea fi grid ko ho ne yesu aboa na ankrankra bi opede de kanea edigma no wenya kanea no edi edigma enti ye electricity eno ni media yedi okay enti ebe America krani emse tariff wasem na aba betum eno nti nene MC abomu prumu a ya bidum mpatemu ase ne Omanfo nso ebe fa sa akwanya so ni achichi mu dia mo no wate ase yi nti eno nti na anopai ya to amumufie ha okay nti tariff ne yebekọ ho PR ne bedi sa nkomo no ba oye marketing officer yi adwuma potin be na we ye adwuma dia mi di ne say I will engage customers. I do more of education in terms of tariff ya be menin mi enu nyina na ye adwuma no ye media no na me ye basically community based education. Okay, which is the technical aspect, you know. Technical aspect, both technical and then non-technical. Okay. Your hobby. We are not so few on policies about the companies, no. A company no a bar. Yani di any money ko interpretation. Baby a kania be kofo fro. Se kania ko hokra na kania nko hoda. Me masue ya na se baby a me wono. Ye ni edi nkan ko hwe honom. Ni ani Omanfo ne kasa mo te ase. Kania ne ba kwampo be fa so use the safety aspect. Kania can be a good and bad master. Side media ni nyina ye ni edi. Kania ne san bakra wi a ye san kwosoro Omanfo no na ye chirichiri nsemu chiro mo se bele dia bai. Ehun sem kan no sei enete nti
many PR adwuma no is more intertwined ɔno yɛ ha no na me so ya ndi etara bi kura nyina na ebum na baby ebeko but ours is to ensure that customers get a better understanding customers so better and same for electricity won better ne ho ase yie na eba se utu anama ba electricity a wo hu se me koi sei ni sei na adwuma no etie ndi sana media ye da se bebre na mame nko PRO ho no mo nti PRO na no na mo boss de nkrata ba abontia through PURC almost so be announce so the new tariffs be e aba already na Ghana for ka say na ECG fu yi momo services ya mo de ma ya kra bo njeda nya yi na mo asan to mo niam mu sa nti no ma yi ko so kakra but yet e buy September and I'm catch say new tariffs no e be adwuma nti bosumi yi wu a ye betua foforo no aba no ho me da say Mijidi say what the kind ama Bruni Beka say background and as a prelude to tariff issues no. Ye de asha se edi juma na ewo enchiremu kakra ewo ho a ewo say ye de ma etiefo na omo eti ase prekope ena anu bi nanka ye wo tariff bebre ye nyina ye nim say na ye wo be say 4 blocks and I say different types of blocks are boy tisi aye da so e wo sa 4 blocks na na ensisan ye kakra abem ene de na ena no ye wo omo ye lifeline customers na ye ka say lifeline customers na omo so 0 to 50 units and I say 0 to 50 kilowatts. Se mechanic kilowatt na a technical term ena unit ni ye the normal one yinyina yinim ewo efiefie mu na ene de PURC ye de ya asem kodan na ye sre ni senka oma yen kanea ne bo ni ntumu kakra no oni omanfo a ewo oman ni mu nyina etna ase se enye yinyina mpo a ofa enipa bebre ekotena ase ewo bebia yedi kanea edi juma na ode omo ye enjumaku tisemo hase muka businesses anase omo ye non residential customers ne hu yewo industries akese wo ho omo soso kanea no emudu yedi omo nyina consent anase omo hawo kakra ewo ho edi boom ena PURC ema yese ena anu bi no nasa enyumakuo yi ena eso yasene yenya yeso wo fie no omo so yasene kakra nti ene omo ate sa kilowatt dodo no anase unit ne so every 50 kilowatts ababe do 30 ena tariff we nso a yenyaye no esan ye exclusive nti se e ka se exclusive a na che se wa won so up to 30 no won kasa lifeline customers ne ho nti eno nso yen hye ne nso nti se ena anu bi na ye nyina ye so a bosome ne so a electricity be hu se obia lifeline customer if you are shase na wo de wo so na wo do 50 na wo tra 50 na ko do 51 na afi de ye hu se wonye lifeline customer biu na ya start a charge wo ebo no foforo nti na se lifeline anu etua 33 pesos na unya twam sa 51 no na otua 65 pesos ena esan kosro no na ebo no epejanimu na enede enti sabium nti etiefo be hye nso na yehun se sisi a wo a na enyumakuo no enam kwan bi so eboa o eso wasene no saa emoa no eni ho na emumo mo a omo beso 30 units de ubahu saa we no na meka no ena ebiem nso kaniantum no a aye adwuma no
ahyɛ aseɛ ɛwɔ baabi a ɔmo di prepayment ɛdi dwuma ne dada ɛno no deɛ 1st September wokɔtɔɔ ya wohu nsonsoyɛ ne wɔ mu a yɛde ahyɛ aseɛ di dwuma na yɛnya bills yɛmfa ne sɛ ɔdan ha mpɔtam deɛ yɛni prepayment ɛwɔ ha nti ha ne nyinaa yɛ bills no nyinaa yɛ bills na bills ne bɛba a yɛwɔ days a yɛde kan na yaba ɛde wo bill no abrɛw nti yɛfrɛ no billing cycle nti sɛ ɛnɛ 15th ɛna meba wo fie ɛna mede m'ani bɛkyerɛ wo meter ne so a ɛna mehu sɛ wasɔ 10 the next month 15th ɛna mɛsan aba nti bills na yɛde brɛ mo a mowɔ saa mpɔtam ha sei no sɛdeɛ tie ni sɛ ɛba this month deɛ yɛatwerɛ no sɛ September bill no wo a yɛamba wo fie from 1st September no ɛno deɛ wobɛhu sɛ part anaa ɛfa bi ɛyɛ September kakra a wasɔ ɛna ɛfa bi nso bɛyɛ August kakra a wasɔ na ɛnam sɛ kanea no broni frɛ no sɛ ɛyɛ real time commodity nti yɛnoa kanea na wosɔ ano no nti nea naano bi yɛnoa yɛ no a wosɔɔ no saa da no yɛde ɛno ne boɔ no ɛbɛma wo nti yɛde August nea wosɔɔyɛ no a ne yɛntom mu no ne boɔ no bɛka ho na yɛde September deɛ kakra no a wasɔ no nso ɛbɛka ho nti wobɛhu bill no a wobɛhu sɛ difference kakra abem but na actual reflection no take place nti the only time a wobɛhu sɛ wo bill no ɛba actually new tariff na take effect pɛpɛɛpɛ no ɛbɛyɛ after October. Oh, okay. I see. Inti yɛmfa ne sɛ sɛ ne bɛyɛ a yɛ nyinaa yɛwɔ mpɔtam ha bɛte yɛ ho ase. First no na metua te sɛ 20 cedis. Sɛ yɛbɛtumi akɔ sɛn? Ɛno no wobɛgya ama marketing wɔ ho sɛ na first yɛmfa ne sɛ obi a ɔsɔ 50 atua 19 sisi a no akɔdu 57 cedis 48 pesos ɛne yɛdi asɛm atu ho ka aba akyerɛkyerɛ mu yi because ɛden atwɛde yɛbɛsi meba wo first no na metua te sɛ 20 Ghana cedis mo technical way na mo keka ne de maame afia broni ɔno ɔnte saa brɔfo no brɔfo ɔtea yɛ sika na ɛda so no enti te sɛ bi a first na metua 20 cedis a bosomi wei mebetua sɛn ma membrɛ bi okay na men try to bring understanding on some of this yeah etiane say unit no is based on your consumption yes your consumption determines your consumption determines yes your consumption determines yes I'm saying say your consumption determines how much you pay okay so for instance obisa say obi also 20 cedis 20 cedis oka 20 cedis chemia I might not be able to say this is the number of units enipa no AUCNT a otua 20 cedis but say bi a say okay obi a no so 50 unit say na CC obetua and no na wedding can trim say first the 50 cedis were supposed to pay 40 cedis na government subsidize it in a way okay and the person was paying 20 cedis now with the challenges that we all know that the country is facing subsidies and yes we jai subsidy no has been reduced from the 0 to 50 no to 0 to 30 and it's all falling within 0 to 30 now and on the government will still subsidize you in a way because per unit charge no 89 pesos still a work ka technical bro no so billing no is by per unit enti me ba o yes me use ebia fridge yes fridge ni me use small one me use ebia television yeah te said the ebia bo ha yi yeah mienu pɛ ɛna ebia ma use a free tete yeah nti ɛno ana metua ho bill yeah ɛna mo kyerɛ sɛ moatotum enti moatotum yi sɛ mi kotua metua sɛn ɛnyɛ fridge ne yatum ɛnyɛ fridge no but unit na wo consume the unit is even ɛnyɛ constant ɛnyɛ constant depending on the usage you can have a small fridge but depending on the age of the fridge the frequency at which I will use fridge and also television will determine how much every month you pay
So for instance, what has say CCA, your TV in your house, with TV will feel no, on soy. It be the whole day you spend the day here. And this a me ya analysis na me ka say oh TV ketwa na boso me beso no obetua say ya. It won't be the right approach to analyze your situation. But yamfa say consistently. This is how you use your television. Also TV no enyumere 6 wadum no 10. Every day in twa nessa no also be 100 units. The 100 units at that time no e be na 50 cities. This time around no project say e be ma be say 80 cities 90 cities there about. At any point in time, so local electricity officer, we have put what we call a reckoner. Reckoner na chere say we saw 1 unit bosome no 1 unit no sika sen ene de bebro. Can we say ye can bill enye the energy charge alone. Ye can energy charger the PRC announce ye yemva say wow udie 0 to 30 no udie ne 41 pesos per unit. We no fi one ma e was so street lighting levy 2%. No we rural electrification levy 3%. Udie no boma ansana yakase o nipa ne so 10 units dia ene ebosumi ne bela otua ni. Okay. We no fi ho for instance now for one so a wodidi gwa tariff ye bae wona wodi ye adwuma baby ti say ahenkan ha sei wona wodi ye adwuma no the highest percentage that they had no was 1 to 5%. Indeed the highest was 5%. Those say PRC announced say tariff na yetua no yetua 27.15% no or can say average. Indeed non say obi biara also kania bia no ebetua 27.15% no there be ye wo omo de no ebi tua 1% baby cry they offer the blocks that we have yemva is offer residential non-residential there were 3 blocks 0 to 30 0 to 300 301 to 600 601 to infinity 10,000 units but from 601 going no we ma e hokra de 1% kra no yamfa nka ho over the service charge for a residential customers a billing cycle no we deal with cycle 30-day billing cycle so billing cycle near 30 days now fast customer no dia a service charge no tua na 12 cedi 43 pesos with the introduction of the new tariff ni say service charge no yamfa hwianka ho indeed it depends on the particular customer need the range I will fall within. Okay. The higher you go up, no, the likelihood that you'll be paying more. So in our place, no, we looked at consumption, how much you are consuming, and then that will determine. But consumption is not consistent. It fluctuates. Yes. Okay. Okay. What's your dish? Say, send a namitia caneno. See, a best son. But ye to kania boss wa nyese nipa no be bradwin say ye to kania boss wa say ne kania bon ye den nyesa na tie it's a bit enye logic that's how people put it one cedi kura na say 10 pesos akra be kan ho ase ko na nimo the fact is ye to kania boss wa you yourself can decide say kania na ya to bo ne so no enko na nim. So for instance may you sue within your means. For instance also fridge the whole day. The whole day is 24 hours. Now, fridge near a double door fridge, which is rated 200 watt. In a day, I bet consuming 5 units. So if you decide say I took kania bosso, daytime ne cry me nifie ntino, men so me fridge ninsi so. Because min ko yihwe men fanya hwe. Me niema nyina no, ma programming ho say fridge me so na nwumre be se no nsia, ekopema no pa no nsia. Na no pa no nsia no medum no kopema nwumre no nsia. The fact say ya took kania bosso no, you are going to save 2.5 units of energy. In the position person, you won't see a 2 bonus so dear. But over no, instead of consuming 150 units, no, what consuming 75 units. Yes, you are 2 bonus, but that increment will not affect you. Into which me manage. Yes, it depends on how the person goes about it. Okay, yeah, that's a pa na. Already, the who sent 4% more bem na be some questions. Since you be a humana tuma ma omo. No so abem ye breno is sapa but we will try our best. Me ba cho utie na also questions bi person will be sa 0201944485 and 0554820910 ofre ba ubibisa no mo de anu yie no e de ma won
yɛne mpanimfoɔ a ɔmo free ECG ebi wɔ apueɛ mantam ha nyinaa apueɛ mantam ha no mo ɔpanin ɔkasa ma wɔn wɔ ha saa nso so ɛna apueɛ mantam ha nyinaa no ɔyɛ marketing officer ɔno nso so wɔ ha ɛna akyem ɔdan enclave no nso ɔpanin ɔyɛ manager wɔ ha ɔno nso so wɔ fie ha ɛnsɛmisa ne ba ɔmo bɛyi ano de ama wɔn I think they will be the best people to answer saa questions ni na 0201944485 ɛna 0554820910 menim sɛ yɛtiefoɔ deɛ wobra so a wosɔre no mu na wɔmtu gu kɔɔ no so saa ɛberɛ no nie frɛ bra ɛnyɛ sɛ yɛbɛ aka bɛɛ 1 minute ame asɔre no yɛsrɛ mu bebree mommra no afei yɛnkɔ yɛnim nti yɛsan hunu krataa bi ɛno nso aba abɔnten alright ɛbɛtɔ wodin baabi akɔsɛ firi hello good morning yes madam mepɛ sɛ mebisa mpanimfoɔ sɛ fridge no yɛdu mu no a ɛyɛ kyɛn sɛ ɛbɛsusu the whole day no anaa okay ɔde ano yie bɛma why yɛda ase na wokasɛ fi he ahyɛm kasa firi aboabo yɛfrɛ wo sɛn mede ɔbaayɛ a yɛda ase ɔde ano yie ɛde bɛma yɛhu sɛ krataa bi nso ɛwɔ abɔnten from ECG mo outfit mpatwɛ wodi baabi a wokasɛ firi Pastor FM kɔfi kasɛ fi aboabo ya mpatwɛ yɛntie o wode mpatwɛ wɔ megye mita ɛwɔ asame manfoɔ no bi hɔ ɔmbɔbɔ maa me ɛkɔ 1 year na mebɛ ɔmaayɛ na mepakyɛ no so no ano ho bɛ mepa okay ɔmo de ano yie ɛbɛma wo na wo deɛ si managing director ankasa so mu adwuma ɔde bɛdiw no ɛbɛtɔ wodi ne baabi a wokasɛ firi mpatwɛ wodin okay lower radio set na yɛntie why mpatwɛ lower radio set sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ ɔka yɛbɛte why okay yate ɔmo de ano yie ɛde ɛbɛma wo ɔse ne fridge no wɔ wadum ne bɛyɛ na wɔtwe but bill no nsesaeɛ deɛ ɛba na ɛba nti ano yie ɛbɛba alright ɔma ho yɛ ha no nso bɔwura mu a ɛbɛfa wo na afei yɛagye wo nso question no mebakyɛ wodi ne bi akasɛ firi ɛgya ɔmo no yɛntie wɛ nyame adom kɛsɛ electricity no that birthday no a ɔmɔde ba yɛ ɔda abosom mmienu miɛnsa a ɛho bɛyɛ ɛmɛhyɛ abɛbɛhu no ana naboɔ no na akɔgye mu nso ka bosome no ɛba a na ɔhu no watua na ɛbɛwɔ mu asa bosome mmiɛnsa ɛhɔ de adeɛ ayɛ okay yate yɛda ase nti wei nso sɛ yɛfrɛ no fee clothing ɔde firi akyema benase ɔsɛ for 1.5 years nie ne bill mada waba mo hɔ 4 times ɔba bi a mo de yɛbɛba onya botrɛ bɛba onya botrɛ nti ɔpɛ sɛ onya ɛho ano yie ɛbrɛ ni nti ma memra mo hɔ na madaro ma questions na ɛbaeɛ no yɛnyi ano mfa ma mu bia ɔpɛ sɛ ɔhyɛ aseɛ biara okay meda ase ɛm sɛ yɛni aba baako bisa sɛ ɔbaeɛ na obisa sɛ odum fridge na ɛyɛ anaa sɛ bebree no deɛ ɔde ahyɛ wɔn tirim ne sɛ anaasɛ menim baabi a ɔde saa perception ne fi ɔse sɛ odum fridge na ɔsɔ no foforɔ a ɛtwe nyinam ahoɔden ne bebree ɛnti woka kra yɛ anɔ mpɛ sɛ ɔde bɛyɛ adwuma ɛnokwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ fridge yɛ 200 watts anaasɛ yɛ 100 watts a na wodum no na wosɔ a wattage no increase kanea de wattage na yɛ adwuma electrical rating ɛna de yɛ adwuma ɛnti sɛ adeɛ no yɛ 100 watts na wodum ne so a the same 100 watts na de yɛ adwuma just sɛ no na ɛbɛtake time ansa ne mu ayi nyino but me yɛ ɔno a deɛ meka yɛ nam de yɛ adwuma mfie mesom sɔ kanea no bi mewɔ mita mepɛ sɛ me conserve energy nti anɔpa ɛyɛ nonsia na madum no na nwumere nonsia masɔ ɛnsɛ hwee ɛnsɛ fridge no ɛneɛ wodum tv na asɔ nso ɛneɛ ka hu sɛ ɛneɛ sɛ wodum tv ne sɛ tumi dum na asɔ na ɛsan ba de a ɛneɛ wanwe yɛ ɛneɛ no nso ɛbɛsɛe ɛnyɛ wodum na asɔ no ɛna ɛbɛsɛe what we are trying to say ne sɛ conserved energy ebinom so fridges no the state at which ɛwɔ mu no ɔdan ha sei ɛwɔ ha paa wobɛkɔ no na ne fridge no mu nyinaa ɔde kɔ asɛe fridge adi 10 years ikɔ biara no fridge anaso ɔden fridge adi kanea ka bɛbrɛ wo bebree nso wobɛkɔ ne deɛ ne mu kɔ
aye dada ni bi no de kwela fam nyina kama ene okwa okatro sa me fridge na ye dwuma yie ezanse mu ne ice blogger na nani age sa fridges ni nyina no e ba sa e de ka ne bre nipa kro no nti e besre okay sa de ba ko wo fie a e de kakase pa ba pa no e ye fridge ya ye ka ho asem se onyu air condition wo fie a de ade wo fie betumi ama wo kane aka ye kase pa e ye fridge nti yomanfo no enhye ne nso na ye nu ofre fie aboabo o ka say ye managing director so mu a adiod be no misro men huna no ye managing director nya sa not ye o sa mo na mo de kata bi nya sa not kata na de ba ne se obi wo mita bi e wo ni fie na se bi ayembele na o ma ya so nti onyi asutire na ye nhwe nti wana mo nti wona won de te sa bia na obeyi asutire office no edoso nye nipa ba akofo sankofo ni nyina no ye tu ho sa ye de bi concrete ho na bills no ebi aba yegusu aye capture mo and I'm hoping say enche bia no menua no ebinya ne bill so train so no nya ne bill a obetimi atwa meter nanim no de na ID card aka ho no de akọ office o right main office on na ho na okohu emaba no wo series na obegi details ni nyina no na yetu ho anama I think that the same thing applies to yenua na of free fee Achiase district in Patemwo no ono so se ne de bes afini weni most of this no ya na ye meters a ye papa no MP4 boa ya ban boa ye man bae eno no ombo wie de dem ba ko it takes time ansan yetimi ehu meter no na yakọ akọpeke ye kọ ye hu adwuma but memma nipa kro ye mo hyehyɛ no esan se ye bana so otimi mayen the accurate information zo meter de be bo ha bia October 2020 ye koye nkunta na ye mfa new rate ni ye de ko bele no ye be start here October 2020 na de meter be bo honom no ni ye de bu nkunta no ahwe the time no rate na na etua no eno na ye de be ye de ama no ndi mama ne ye mo no me ye hu se sei na etie na ejanso ka bills a me pacho ye brena sunti no nka wo kan ni nyina eno na me ka bomu yi ejade no o se na nsen bills ni bi wono ma edile ye gitum se ye nya challenges kakra bi a be na bills bi obi wa ne bill na kam na ntimi ama bi wono ma ye ho adwuma kakra nti no bonsa kam nya ya ne se mpo se ko bas we nya wo bill a wo ho akwanya se dada na de bro na ano no obehwe so de atua endia va ne se de bia 20 cities na otua menka se menya bill nti metna ho atwen ekopem se bill no ebe ba ansan makwa kutua kanea ndi order so wenya bill no sa abosome no so kanea ndi abri bia o bill ama no utmi bo office a yebetmi ide oboni fense ad hoc bill ebe ye bill di ama but empo di otatua na bosome se sidi du a why not obetua sidi du no se bana se nu sidi du a ne watua bia no yebe ma eye balance ne ye be credit se yen ye de oka se ebro sanso a the difference ne be strike na ye de amount obi a onya ne bill bia no se o bill dada na oditua obetimi ahweso na odi atua begiment say these were the questions omubusa ye se bia ebi ba ne yentimi anyi a minyanum so obetimi aka ho so 1 week fridge odum fridge no for 1 week ne bill no ensesa yeah different factors sure answer no bi beji kanea no aya ye ka say energy commission be test wo fi ho ne ade reason ni say bia wire na nko yi a yo bibi e friend leakage I say power ni enwingu enti bia na o sa problem ni bi enti oba officer ye betumi aboa no and aside that no quick one aside that no obi wonu ma odum ne kanea September bill dia be ya so September no e kanea so na August endi okaso adum ne kanea ne bia September yi na office bill de be ba ya so September na obi hu sunsanso so dia na nyesa na tie no ntina electricity kro obi tena ofi a ye ka che so tufi ofi an ka so mani tua bosome mienu ka isan se wa anya ne sa o de ka be jaw nti mesre no se eho no onhye ne nso mayen yate ye da ase bebre PRO won so wada roma won semu twa to ne yenko ye no sa ohaw na wo ka ho asem anope ya MC yinya sa ohaw no na eka omo a ewo kofodua tafo ene nkoko mpeni guso a
omo ye ho adwuma say bia ba e beso mu na electricity ade ba ko aye pese omanfo ti ase ni se mu ni ho a ye ni ho nti embre nyina no yɛda mo ase sɛ mogye ɔfɛw kwan so na mo ne yɛ adwuma nti ɛyɛ mo ntua nkanea ne ka na yɛnso yɛntimi ɛnya bi ɛmfa mbɔ yɛ ho bra yate yɛda ase bebree yɛnkɔ enti yɛde ase da bɛkɔ ama mpanimfoɔ ɛna ɔmo frikofo dua ɛna ɔmo bɛka engineer Maswell Isel